enwadru kona kom ye ukuru ba de twedi ampo ye wemfa ndo ba ya hwa mezi aso ohumi no mienu ya mbo amen no mi asempa ponoma ho no mi gide ponoma ho na watinye nyam nkwadaache amen hen wanu mu tv no debi sempa ne topic na ba no ya to din say ti ayo topic ni Ahantan De Oseye Bre wa Wontumi Ngyina no wow Oseye ne ba disabre wo di Ahantan sam wa hu na ko for Oseye Bre wa Wontumi dabi Wontumi da Wontumi Ngyina no dabi a Wontumi disabre wo ya plant na wo tie me ne na wo ti topic no a na wo di Ahantan sam wa kan hu ni say Ahantan ko for Oseye Bre wa Wontumi Ngyina no yes to ya bawa na wo tie me ne na sabe wo frase di Ahantan sam ni etu fra wo ntia e de Oseye Bre wa Wontumi yes nya dia betinye gina no da so wo tie me na mo adwenya sharp woni mra ho so na ne wadomre ene no nkwaje da yo twasa bi enu onim sa na chia den achia it is hunu so wo di Ahantan sam obi de be hunu aka den achia wonu mbo wo hu dabi jiso obi ka jo wonu mbo bi na beti aka so wutia what ginya sharp topic na ba no dene ti faudi wom na mso faudi wom ni mfamma bra ni ti fentu na mo a ede dan kwa be ma me nu mienu no Ahantan ko for say anya dai amra yan yesa Wontumi Ngyina no da enani wadombre enani nkwaje da there was nitian sampani ye the book of Proverbs chapter 6 verses number 16 read the Bible Proverbs the Bible chapter 6 verse number 16 Bible nkasa yeto abo ade asem Bible nkasa ade nsia yi was ade baku 6 ene awurade kan ade baku nsia na twadi ampa ya was why den what time number 1 na ade nso ye ne krechi wade nso de was we yesa de no aka ne ntam ene krechi wade number 1 eni atranton eni eden atranton ba bia ni hoyi atra abesi wo mo aso a unya ni what a design wow so wani we tu free na be tra wani nto we ebesi wo maso ha wo free ni pate biam wo free ni pate wo kom wo na mo no kro so nyi wani ma kingdom so wani kosu tu free ha ebesi wani nto achi a wo free ni payam emo so wasan tra mo atra eti animal kingdom kra nya wo nyo se wo tia me na Bible said de di kan ye de be eni atranton keso obi onipa na ni nswade obi ni nswade bia nso dane Ahantan oh yes wo de oba hu nsem aka no Ahantan suba omu a wo dane konkonsani Ahantan suba omu a wo kasa ba heart Ahantan suba omu a wani nswade omu panyini okay listen to the Bible tie eni atranton atrota chema Ahantan ba omu a wo di atro wo di akukuduro twantro wow Ahantan na mo akukuduro etu a spirit okay a spirit okay the spirit ba mu a obroni for the spirit of pride okay e ba mu a ye hunhunfi e ba so a esu sa kwam e for say the akwama for bi no okay ha na akwam for bi o twa no but wo de na ba ho a ke kan sam ba heart Ahantan sam okay unya so wo ni na Ahantan ensi usiasi ensi usiabasi body of amen listen to the Bible we are Ahantan by what we dream now so yes how better fidium no cry na De Oseye Bre wa Wontumi Ngyina no Wontumi da bi ene sabu di Ahantan sam we ko fase bia brew e ko fase mi abrew Ahantan ko fase misi no bi e da fiase Ahantan sam e no di ye na ko pio e no bi ya de bia bon because nyini pe nyina nya no tia no obi won mu a sa nipa ne ya no ntia no obi wa ye nka sem bi nto no so obi wa ye utwa ntoto bi so pe etim ko fo ye ne no ha ye den e no obi yare den de bra obre nyina fi Ahantan sam bi ha ye den ko ji ye ti Yesu Kristo ya jin komisi abo betu yafo na mpacho nsi kan wi na menko wo kan to aso a Bible nka eni se hwemo je di bi go hwemo je go won o sa Ahantan ba mu sa no a na o din se na ko yetu go bia ka bia anya dan fa so wo tse kan so de ko wo bi yetufu se kan ko ni buofu no waje no a wo kuntokwa ya je fi ni nsam no obi akọ no asakotam me ka se wani aba ho so wo di awon wakuna wie wadane wudi ni Ahantan some dia wudi sama be wura ni padua ba am wadane wudi ni Ahantan ni ohia ni stubborn proud ke obusuam ya mo yawo obadi ya wemfa ne sanka wo mi adwini ni but Yesu Kristo fra ofra suafo no ano ka kire won say
So be person or him. Okay. O person saw no trade yam pon yankopon nani. Yesu ni papa ni a. Sa oni ni man won sa akoda. The book of Matthew chapter 18 verses number 1. Matthew chapter 18 verse number 1. Etifia samono. Bible nkasa. Ahombrasia won kyerɛkyerɛ. Ahombrasia won kyerɛkyerɛ. Ɛdɔnamu no. Ɛsɛfo ba Yesu nkyɛn. Ɛsɛfo ne ba Yesu nkyɛn. Ɛbɛka sɛ. Ɛbɛka kyerɛ ne sɛ. I know kɛseɛ kura ɔsoro ahiniam. Kɛseɛ kura ɔsoro ahiniam. Yesu fra ibofra bi. Ɔfra bi. Ɔde me gyina mfimfini. Yesu fra kwala ketewa na ɔde ne bɛgyina mfimfini. Ɛna ɔka sɛ. Ɛna Yesu ka kyerɛ ɔmo sɛ. Ne kura me sɛ mo sɛ. Me pɛsɛ me ka sɛ me kyerɛ mo. Man nane anye sɛ mo fra ya. Sɛ man nyɛ sɛ kwala yi abdina bɛgyina mu ntam ya. Montimi hyɛ ɔsoro ahiniam. Montimi hyɛ ɔsoro ahiniam mu da. Wow. No obi bia na ɔbɛbrɛ ne ho nsɛm mo fra. Bi ɔbɛbrɛ no sɛ abɔfra ketewa. Ɔne ɔkɛseɛ kura ɔsoro ahiniam. Ɔne ɔbɛyɛ kɛseɛ wɔ ɔsoro ahiniam mu. Abrabɔ mu ɔno wa no ho asia. Wokɔ sɔre na maniam. Ti Yesu fa kwala de gyina kwala ka so wɔn kyerɛ watena. Ɔyɛ gyina. Tra. Okay. Da. Okay. No wada. Okay. Ahantan. Tra. No gyina hɔ. Ɛnkɔ no wɔba. Ɔba de ɛfɛ ne sɛ nka. Amen. Sɛ sɛ woyɛ nipa bɛɛ ni. Ahantan yɛ su bi na wɔ mu a obi na ehu. Okay. Spirit bi a wɔ mu a wohu. Ɔsɔfo bi di ahantan sɛm so wɔnim. Oh yes. Odi ahantan sɛm so wɔnim. Sɔfo bi di ahantan sɛm wɔnim. Asɔre panyin bi di ahantan sɛm wɔnim. Ɛda bi di ahantan sɛm wɔnim. Prophet bi wɔ di ahantan sɛm wɔnim. Manager bi di ahantan sɛm wɔnim. Policeman bi di ahantan sɛm wɔnim. Sojama bi di ahantan sɛm wɔnim. Me patro bank manager bi wodi hantas wonim. Doctor bi di hantas wonim. Nurse bi di hantas wonim. Journalist bi di hantas wonim. Politician bi di hantas wonim. MP bi di hantas wonim. Minister bi di hantas wonim. Yesu bi e wo mu a. Wo fu say e wa. Okay. What get your Bible cast of Proverbs chapter 11 verse number 2. Read Proverbs chapter 11 verse number 2 no. You talk about that somewhere. What is a hand time bar? Yeah, idea way very dangerous. Okay. What is a hand time suba na ba mu a? E de ani wo ba. The bia ni ma ye bia de ani wusam na ba. O kwa infe no ato bomb. Parliament to ba to bomb. A hand time no. O mani ba to bomb. Hand time ba mu a. Wanya wo ye sofo o sa yade baako be jimi sa baako po sa no ai hanta ba mu a wanya be ka se wo firi sukwa na wasi fam no aba samo hanta ba mu a ana o kika sansam no hanta ba mu a o kika nsam a akasi but what do you say what do you say the spirit of pride na dey and na foul no mum hanta nsam ba mu a person oni Yesu ye pe hanta nsam ba mu a person oni Yesu ye pe ti mo adwenya sharp na de ni wo braw ti wo na nim nyansa tie opo wi sam papa yi di hantansam mama yi di hantansam because to Proverbs chapter 11 2 ni say what is a hand time bar so a na ni waba because what thinking can somebody be sa money just read it na de ni waba to Proverbs chapter 29 verse 23 the Bible Proverbs chapter 29 23 verse 23 Bible nkasa onipa ahantan bebra na se onipa ahantan bebra na se odi hantan na me catch on ne me say hantan de Oseye Bre Wontumi da Wontumi Ngyina no gabi wo abebra wase onipa ahantan bebra na se onipa ahantan bebra na se na huhuma humbrasie ni de humbrasie ni de ne nsabe kan ni monyam humbrasie ni nsabe kan na do di hantan sam no obra wase utofam kwa nkofo bebre ene yade no obi na no bia yade bon mo da hospital kai baka sanyo oni baba mami Ahantan De Oseye Bre wa Wontumi Ngyina no Wontumi wo ya betene wo ya tentene betene ye pe Ahantan De Oseye Bre wa Wontumi so anu o Wontumi so anu o because nyako pa kase Ahantan fo ato okay wa kase ato nipa hantan bebra na se nipa hantan sam bebra na se na huhuma humbrasie ni de na humbrasie ni de ne nsabe kan monyam Proverbs 16:5 Proverbs 16 Bible nkasa verse 5 no into about the somewhere was obiara ya akoma mu dwe we say the odi dwaba gensu ni nia ni hantan okay ni nia kuma no gen takraba eba ni promise ani hantan the promise watch them tu di gesam
we are dwe ne mini sa dwe no anu odene papa hey obadi ya we fane sankam amen wo mi adwin amen the bible ni si obi no ya kuma mu dwe obi ya kuma mu dwe eye awurade atuade nyakopɔ se nyɛ o chikura ne huri nya tototo o ya dwe na wo kwa so de jai na nyakopɔ so ochi o ko pɛ de wa so de mo o ya dwe wo gina prayer camp you are worrying yourself you are disturbing yourself o ya dwe ababawa wo ya dwe ana odi kwa odi pekunu o ebe ye dene na wunya bi nso a ye babo nyam na babu o krofo no obadi fa sen ka amen tie babu kasa kirawo wasi obi ara kuma mu dwa no waso obi ya kuma mu dwa we awurade atuade nyamu posi nya chiwade nya kuma mu dwa o to ampara ne huri nya tototo mi na mchwa babu dabi wasi ampara ne hunya tototo ampara ne hunya den nya tototo sisa Ahantan De Oseye Bre wa Wontumi Ngyina no Wontumi because hunya tototo da yes ti sabe udi antasama be very careful you're very careful and yes sir Ede Oseye Bre wa Wontumi the B verse number 18 no baba 16 verse 18 no wasi Ahantan Ede Oseye nim jawadwa asam ne mo Ahantan didan Oseye nim Ejam so Oseye ni esi usi Oseye kwan na wan hia wobofo na otwadi ampa ya wani amoa wa wanya Wontumi Ngyina no titwa ho ye na udi Ahantan sam na aya yetufu a momfa yetufu a fa udi Ahantan sam yesi jayo na beto bibi wa nya ko Oseye Bre wa Wontumi Ahantan De Oseye nim babu so Ahantan De Oseye nim na dwe hu ba mu a asihwe kan bon e di ahwiase ba wow na ahwiase ne ba ahona me misi wo nya dai Wontumi e di ahwiase ba me sie Wontumi o Dabi na ne wadom ne no kwaje amen me pa chaw bunkunta kwa kire na trase bunkunta na trase hwɛ sɛ enna ba bia wotie yi enne ba bia wotie yi obi atra ho we headmaster sa table na chi obi atra ho wokɔ tu ba tra ho a obi wani Ahantan Dabi ban manager ba bia wote no obi atra ho pen yes ti sɛ odi Ahantan sam wa ye very careful yes okay na ba bia wote no obi atra ba bia wo jira nai obi agira ho ampa me pa chon spata inspire baby awotie no obi atra open o charge office wo obi atra open e office obi tra ye wa court transfer etu wo so be ko transfer ni nyina chi wo firi wo a wo be ba retire okay be fie wo be fie ampa me na me ka kira wo na wo ba e fe na wo be bu Ahantan sama wo di ye e wo office no enkonta ozo for tie bi no mo adwenya sharp hu se gina bi a wa den wawu ase a wa den wawu Isaac wa den wawu etu so ba den etu wo tie bi na mo adwenya den sharp body away for the amen aso e panyi mo adwenya sharp yes tia na sam ne ya ka Ahantan de ba Mrs. Ahantan ko Oseye Bre wa Wontumi o Wontumi Ngyina no na no wadom ne nkwaje da wadwenya sharp na wodi Ahantan sam wodi Ahantan sam wo kasam oni yamu wo kasam oni yamu wo je ho mina ho na minti ase no wo je ho mina papa aso die no obi adi aja wo obi adi bi omuko hallelujah amen obadi mfa nwesam amen omi adwin mu adwin wo di wo du bebe so bi eso bi tene enti atene wo atene ya tene wo antene ubu hey nasa ya tene wo antene ubu I'm telling you enti se wo tie na me se na nurse bi Ahantan odi awura odi akowura ba adwumam Ahantan ene mo ba fo aboba kwana ba wa kura ne de no odi ti adwumam so osa palawa nurse ni no ti wona selfie TikTok wabra man for yare am bi pa yare ko heni pa ade no fro me say nurse your fresh and fro and don't go there papa na waka don't go there obi am friend no odi by force at the start of juma no what when your friend no fusu when your miss score me pa chokopa ankafo papa badam for kohom no wo jini o mabu yes obadi am fanisa ka amen o mi adwini mu amen e di bible say Ahantan sam no Ahantan sam no e di Oseye nim na di Oseye Bre wa Wontumi Ngyina you can't
Wontumi Ngyina no da. Debi. Ti Bible na sam no ka mu do. Yes. Proverbs 18. Proverbs 18. Verse 12. Verse number 12. Bible nkasa. De edi Oseye nim. Eno be ka bi a kire wo no. De edi Oseye nim. Ene se obarema akoma ma ne ho so. Eja wadu awade am. Wo dire papa se be ma apagya na akoma. Wo di be kwa kopim 15. Wo de kan yanko. De edi Oseye nim. De edi Oseye nim. Ene se obarema akoma ma ne ho so. Se obarema akoma e den. Ama ne ho so. Na de edi animonyam anim. Na de edi animonyam anim. Why? Ene ahombrase. Ene ahombrase. Do obu asemansa na what ya no. Na onipa da sani a wo ade akoma akoma ma ne ho so a. Ke kansam o. Ene. Ensam. Ntronkwa. Ene. Do obu asemansa na what ya no. Baby echi no twantro. Wo de hantansam de twantro ato. Let fe be frɛ na wo koyi ano no. Na ma me nim se sa na e den. And the Bible say me kan kyerɛ sɛ wo de hantansam e be twantro to nkrofo. Nya frɛ se be yi ane fe wo ka sɛ. Me nim enye se na me nim se sa na tia. Eye jimi sam. Bible say wo jimi. Ene ni wo sam. Eye ni wo na aba so no. Jimmy mu because obiti dia hantansam kasam ti say ene kure. Sa ya kudro. Na na ka. Say no ho di wasam na o kan mo. Yo kan no. Begia di. Wanya begia di. Eye jimi sam. Bible say se fe later ko say de wakan ye ntro. Na later no wo ka se fe na wo begia tum say wo redraw wasam. Bible say wo jimi. Ene ni wo. Eye ni wo na aka wo. Onipa ho timi so ya de. Wo te bani san no oni na twantro de nyobia ni twantro to no so. What the hantansam de tro ko twantro to obi so a. Bible say ukoto obi wo ma ya de o ya de nyina firi obi. Onipa ho timi so ya de. Bible say onipa ho. Etimi so ya de. Te bani san oni no asem na kato no so no ode ho no. Etimi na mo twantro ya to me so no. Me no wa ye mi say no. Sa ho no, sa nipa na yan kansam nto no so. Bible say onipa ho timi so ya de. Otimi do samaniem. Akoso ade. Sa yade no. Wontumi. Ade ne nya honam ade. Eti se wo bie wa no akasam ya to obi so a. Aya be very careful. Papa. Hantansam na ba mumu na aya mo de twantro akase sa. Because what can it say there to three politicians. Twantro to obi so ode akokudro. Hantanka sa. Unimina ko for ha bre wa. Wontumi Ngyina no o. Oba de mfa ne senkan. Nipa ho timi so ya de. Ba ma ho ma ko so ya de. Na ho ma boto de. Ho ma boto de. Han de betimi so a. Obi obra no ho ase. Nobody. Ehunu so akoma. Some biato so anya ye da. Because we bambo from the creator. Yes. Na young boys young girls be brani so ade. Dabi Timi dia him for tam. Timi so camera so pa. Na sante hene. Opim so na wudi natam. Hey, my brother, munye very careful. Munye very careful. Ukrom hi no waso camera na wudi ukrom hi atam. Say na me say so. Me catch am munye very careful. My brother, I have from baby mudi kwana mo o. Anu o. Munye yo. Biwa no pa. Hey. Na won fare. Won fare. Ay hantansam na me di pakita pakasam sa no. Hantansam o. You say Bre wo. Na you say Bre wontimi so no. Wontimi Ngyina no. Onipa ho so ya de. Wo ba so ya de. Kwase won panyifo bi won mo a. Nyakopon na ni nyakopon David can send me say me go to so the nyakopon me teme nsanya dai en kan do nyakopasra no ahimfo so nyakopon asibi wo hene na mo hu ahin dia wodo no hey Bible say me kan just on hene kro bia wanu tia no the book of Ecclesiastes o say very careful na no ma o na mo wiem see the hene no wasam okay Bible kasa wa chapter 8 verse number 2 no what's it me say the ohine no asam so what's it ohine di na no asam so nyankopon tam no nti nyankopon tam a why dey waka ni tam a why Osenkafo chapter 10 verse number 20 eno me ohine wa dwiri mpo enso camera nsiwanim emfa phone so camera nsiwanim eno me ohine di ahemfo atam wa dwiri mpo eno me ode phone o debre kire Jadedra na awiam no ma anomampo ade one beko ode wo voice na entakramo so ko kan wasama chechwe diampon se do what sin hene no what did not na krofo bi did natam no
wo bra de ko no mo kan nya no kore mo de mo ya wo be fan say we e tro e book you take it but o hanya manye to e ho na me so wontimi nyina no wontumi nyina no da ate do hanya manye bra wa Bible say penyi yetimi kasa chele ya kasa chele nyansa kwa so timi sin ya anyim ai mami timi anse no mi timi amodu that into me yes sumafo na me senkani die nyankopɔ de bɛfa asɛm no mu na me de ama nyankopɔ ma me se wadu ne bia tamu a me pa kyɛw konkoto bi na sɛ bɔne fa kyɛ na pempanyimfoɔ ɛda wani mo obadi ya wemfa ne sanka amen wo mi adwene mu na hantane ba so na de nsɛm a wagye ɔsɛ wo kyerɛ wadwene wo nkyerɛ wadwene bia wo di atam wo nkyerɛ wadwene yo say wa me pray but me teach your konkona say be the Bible ba address Exodus 22 to Exodus chapter 22 verse 28 and kabusu sam Bible say abusu sam we emie wanu nka bi da entia wo nyankopon entia wo nyankopon na o ma mo pani so na o man panyin mpo no hwe na wanu me no ken wani natam ne ya di atamu free kwame nkroma so de besi ne ya che ya dwini o na seven preduasa amanwofo mo so mo yemfa nyem sanse aya na mo wo position na nkrofo bi start so mo di atamu a na mo ni agye nti amakwa to say the abeda ho aye system nti obi so ye bia o kan nye yi na so mo se mo san kwala no mo hye kwala no kutupa wate ti na obi du obi atamu a e de obi ye na obi so ye bi na no kan wa Ghana abrante jai na de ha bebra wo e de ha bra party ni be dwane agya yes na m ka kire party no be balance ha no ba wo party o dwane agya I'm telling you today to be very careful be vigilant when you know na dwane kodache say o habi so who ko so ya dia e won ko widiam ko so nipa nche pain Debbie listen to me o nipa ne ne yonko nche pain Debbie yenya pain transfer so wo ye bibi na mwadwenya sharp na Ahantan De Oseye Bre e de bra wo timi nyina no da Debbie ne wadomre ne ne nkwagye da onyanko posi ni ntufo afutu na de ma no Yesu ankasa ka asem wo the book of Matthew 23 Matthew 23 verses number 12 verse number 12 aji kwa mezeya obi biara obema ne ho so no Yesu na ka so se ya we abranche ne wutie mi na wo so nipa da sani bi biara wa sase so a obema ho so no obema ne ho so no bebre wase sani pa ko be dan bebre wase obebre wase no obi biara obre ne ho wase no wo ma ne so etimpacho mu de na wo msese sabre wanya skenti why Ahantan hwe wo tofa ma ho be chiro rough wo tofa mu a ebu asika ne nsan no akonya yade Jana some people think say sika ne be sa no be hia ni unye hia ni but wo be hia nu ho bonu fe na wo hia yaresa na wo shout for help but e bi feel baby na wo temani a ene no wadomre ene no nkwaje da me se wo nim na Ahantan ba wa bla boso a na De Oseye Bre wa untimi nyina no okay the Bible say me ntofo we a politician ne o kasa ka hu ni say o man kankro okay anya wo wan kasa o kankro no self interest Debbie gra no self interest o man kankro nti but obi tibi kasa te sadia o man ye ginti na ama na no ayedene and oboa tu Ahantan wo kasa nu yes okay Yehuda kana mutie Ahantan kasa no toto de bia o mu di si o man kasa o mu ho so a yes okay no mu ja mo a no man kasa so ba mu ntana we mu a no mu di si o mu de say de si o man kasa o mu ho so choka sai na Ahantan pio kasa ozo fo kasa yi o kasa bi Ahantan wo next we o de kasa no so for be that so bre no wan sia wa di bufu ayare okay she Ahantan ye venzi o I'm telling you
I said nyinsɛn no. Dabi ufidi fancy da. Okay. I'm telling you today. Yes, bang. Tise wo tie mi na mo adwenya sha. O kasa mu. Okay. Ahantan sam pie mu a. Onyankopɔn onfa ho ncha wo da. Hwɛ, wo yɛ sofo na wo tie mi a. Ayaresa nya papa dia. Dabi. Enyo nana dia. Dabi. Ye. Ɛna ma gyew. Why then? Ma gyew. Waji hwan? Agye di osa na yare no. So for ben no. Fenimonyam Yesu no. O se wafa munyam no e ahantan ampa. Eni nso ade. Ono agyew. No hwan agye yo no. Dabi oni ono awie na brabo. Akwa obitimi se ma gyew. Hey! Wo tumi ye de jenkrofo. Yo! Wo tumi ye de jenkrofo. Enu anu TV no. Dabi. Wo tumi Dabi. Yes, you got to crampo. When you read the book of Mark 8. Mark 2. Verse 7. My Bible. What's added to it? Because I did it will be TV and no come at you. What comes to some? What's so be one? We are so for no be one of Cassam will be what can be a jar. I know better than why they bet me at you be join Uncle Pong for Uncle Pong put all. Sure. Namajo. Huh? What do you mean? Why would you cast a year for Jenna? Why are you from? O tedam ponyango panjo. For nyango poni monya mano. Simple. What's a faka home? That's why it's not so from Kikasan was as a way. Cabus is some Cassas, my Joe, my chum, my way. When you post why they what Cabus is some. I bet me at you a bit in the body of Ponkuton, bet me. Why a Hantan Cassa? Yes, I shall stop for noon. I shall stop for noon. I shall so for or hear me tell Conyaso. Napoleon, what is one in some fun word, King Herod, what your Conyaso was one name that you be anywhere. Bible said BBC on Disotro, Munyan DB. Munyan's also to the big young mamma so yet. Now there be but two of Mr. Big to be moon. About the hour and Father Count. You quote the book of Acts. A small former. And cast some them fancy who be a reason. Equana would dear hunter somewhere. Why you very, very careful when you go pay your way air twofold on my warning. I saw there so we go. No one am I would to. I would one among what one among Jacob see baby and Jacob say, you fear said you want to get the rules and regulations. But the matter has so for me, has so for me, that's what they I saw that would so for power, that's all them. Oh, that's all them, Keke. I saw that would so for that's all them. I saw that would wait. So I saw that keke walk out sorry no. One nante wura saw them keke no. Hwa hantansam. Ye de akonwe na pie. So onye Jimmy from be page and try. Oh. Eba na semi. Minkasi yan kwa sofo. But wait. Emwasam ne Jimmy sam. Hantan wodi no but onim. Ne na hangriam ye di wura saw them. They be obe wura saw them say ya ne ye wo. Etu mpacho okono ye be hangini sa na so be si fama nante bi asemini then mu di hantan sam sa Yesu ba ko pe oni ahoto waso fo nsam se dro no adi na si yama na kwanchira eso ode yo so a se no kwa say ode ne onantin ikowura so de na for property obadi awen fa de sanka amen wo mi adwiri nim amen ki Herod kwa ye sankwa me pacho Acts chapter 12 verse 20 Herod wu na afei one said they told you so they were one na ko yehu ni hu ni sign read the Bible afei na Herod afatiro for Herod afratiro for any student for wa fom hobufu na wa fam krofo bebre ho abufu eto omdo omya no kra eba ne nchen kwaso wo de bebo ohida bo hebrasto say on sirama wom efri say na ohini asase so kwaso ene no munya aduane Herod ti akwadwam egbo se ya bagire so ohini ni o obi ni nanim o te sanya ngopon obi anka no listen to the Bible na da bia wo say no do ya no de be o ye du de fe ye huru nyakopon bo Herod asa na hene tade no hye na hene tade o tena asani eja so kwata na konya so o ka asam kira wom no ka asam kira no man huru say o man nyina huru na baba we de mo manyi so yo nyankopon bi ni nyakopon ni ayo nipa de onye nipa na amunu wara amunu wanya awrade bafo wo ye nyankopon no onye nipa na fofo dia onim sa hantansam o ye nyankopon na wonye nipa
O so Nyankopon binini. Na ka na budget say no kure. Onyam. E do so do benya Jimmy from our budget. But omo kanfo di afamo kanfo achacha. O Nyankopon binini. Nyankopon binini. Where dey you nipa dey? Where dey wonye nipa? Amunmo wara amunwa. Ewrade bofo. Ana ewrade bofo. Ada Paul. Enti say no say wo sansane bia. Eye ho Nyankopon bre no de amamo. What? Jimmy some no doors too much. Bofo de Paul. Bofo di be series to no say won friend mo nyama me Nyankopon tina. Na me twa Bible say friend ni mo nyama nya dai. Ama Nyankopon. Enti Nyankopon to ogina ni mo nyam. Wo ji afa. Wo be di to before you die. Amunmo odore mu. Amunmo no to afam na. No wa wuti say wo bia wo be 2 years. No time no wa dore mo wa pro kan. One sutro no to condemn. Hanta ba mu a. Hey. Wo judge Nyankopon ni mo nyam no aye dai. No afa. Hanta ba mu a. Umuhi. Woni so he. Na wa ji abaji o Nyankopon kasa ni mo nyam no aye dai. Wafa. Nyankopon nini. Hanta ba mu a. And because there is no God. Nyankopon ka che so ye dwedwantwie. Yeah. Obitiri bia na kasa mi Nyankopon mi hu ne dadia me nsom no da. Ma brother dia o keka no. Enti Nyankopon pa won konku. Wow. Nyankopon hu ne da won nsom no. Na no obi ye bia me bisa ne question o si medina tap. What papa nyimo no si Nyankopon hu da won nsom no. Na bisa o panyini. Bi bisa question. O wadwene. O si o wadwene. Na me se wo hu wadwene da. O si mi hu madwene. O hu na adwene da. Na me se wo hu wadwene da dia hu ni adwene. O si medina tam. O se wo ye di pampo o say the word hu ni adwene ya wo ya. But when you logic na wo nim. Yeah. So si Nyankopon hu da. O si nyame a hu ni da. Wo nsom no. And me say okay opinion wo wadwen na so wadwen na me say very good wo hu wadwen da and so hu wadwen da and me say wo hu wadwen da de na wo nya den wo nya den because why was some na mabolo and I make pick bi na me dey answer wo say Nyankopon hu ni da no nya den wo nsom no so ni ho na so ni ho and me say so wadwen da wo trima hu ni da wo so hu da de wo nya den wo nya den wo se be di watam Obadi awan van sank. Amen. Papa na kaso bosu basa sin mi say me no camera. Me ni watam. Wa wasam na ebuya wo. Wa wasam na ebuya wo. Me ni watam. Me peki free wasam num. The book of Job. Wa no. Job chapter 15. Verse number 6. Ayawa no. Ena ebu fo. Enyame. Me ni atam. Enyame. Me ni watam. Ayawa no. Ena ebu wo. One as Nyankopon hu da wo so no. Na se bisa question say wo wadwene. Wo wadwene. Na se wo hu wadwene da. Na se wo nya den. Wo wadwene da. Enu se nya wo nya den. Wo nya den. Me ni watam. Na mama ya wo no. Ana ebu afo. Enyame. Ayawa no na ebu wo so hu da no. Eni ho dia. Wadwu hu da. Eti eni ho. Verse number 5. Verse 5. Wa no kira wo bone. Wa no kira wo se wo ya hantan ti na keka nkwati ase. If se wo fa eni tie ta kira ma. Wa se da fa eni tie den. Ta kira ma. Eni tie kira ma. No bia fa babu agu ho. Eni Nyankopon babu abeda da ye. Wo na wo hu abraba wo ye da wo. Wa no. No the currency agusu no apamanji side dey. No just Nyankopon pe. O ho abekumi o. Onku otom misu onku ti sa okun osu onku no why do you say ntinu wo she bible no a sabe wo she bible we am printing no heaven any heaven printing press higher near printing no eti won chedan fa Nyankopon na mum wo se min tufu say wo a wo nya nwuya no with the book of Job chapter 14 verse 5 Job 14:5 wa sound not wo se wo nya nwuyo that one now di be wo sha to wo wa busu dudu ni tirim busu dudu be keka ba ma 10 years 4 years 40 years 50 years 70 years no e woni tirim wo twa shebe ba wo shebe to won say ho da dam bon na wie baba yes wo twa shebe to ma won say ho da yes say she do a hondo be cho say no koni eje Obadi awan van sank. Amen. There you go see say kaki no be leather. Yes. Obadi awan sank. He TV no. Ahantan De Oseye Bre wa. Wontumi Ngyina. Wontumi. Did Ahantan sam? Well, young boy was very said I plan to cost your books. Let's so the good bag. Books. That books. Let's so the good bag. I know provisions now let's so the cost. But it's a young boy cost ko TV for choko. Hey, how? Why Ahantan wo fie papa ni mame hunanka. But it's a young boy TV for choko. TV to school. I didn't know be kwatu to school. I know so can school we ho. Huh? But the Ahantan some no fear sayanka. Mr. Papa be the bayantiano. Mama be the bayantiano. Ahantan some no di. Compas what was get and crofo. Just in kwasiasan we do of yours. The bia young boy.
why unti na mami de bi okontokwa de bi papa kwa dwantoa de bi papa kwa dwantoa aja na oje hantan sam sa ebe how da bi Oseye Bre wo Wontumi Ngyina no da I tell you today Wontumi one kai wo kwa adwansere a obeka mi yesu nam kacho nye da beto bo atwa suo fra no nye sade na mpafe be dey ebesiu mesi Ahantan De Oseye Bre wa yes Wontumi Ngyina no Ahantan De Oseye Bre wa Wontumi o Wontumi ufana som di jahantan sam yes sabre wudi ajimisam hantan sam ne edo hawo brew yes sabre kofa ho de abrew am woni atiatia nkrofo ye nim no aka to nkrofo you very careful hantan ba mu awo twantra unsuru kan vim okay hantan ba so ha udi atrosam awunsu okay to start na bu kompo hwechi sa hantan ba mu no nsema akekai Kakatrim. Preview. Playback. What dream? Let's start to say Boniface. In the school time, Ahantan mo di won. And then who trust Waba? And was saying when you read the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 9. chapter 10. Verse 9. Into about yasem. Your two abono. Your two abono. Kwaso. Ebe sha on one ya. Eja wadwo ade na wo ye na te se de wo tu den wo tu bua mu ni ato be papampam na any chalk etifri na eba eye wo so na eba listen to the Bible your two abo no ebe sha ne ya eba be sha wa ya ko na de opan nua no emu no bepra emu na bepra dia na opan no na bepra wo te hantan sam no aja wadwo a e do Oseye Bre wa mesi Wontumi Ngyina da bia tina onyankopon yawe na me so se mi ntufu ne yes young boy wasati di hantansa and young boys e dey na ekoso yi ndi emfa police ni soldiers e ma guide school yeah they say mo so yemram we yemram ade abode be search students obati ya to school obati student obi awo ni young ko sikai school But you went for the same I mean, Hantan some no dear free face how their school or the cost ko we school sanja be yadjuma or the be yadjuma for the bedini paso. Serious. Obadi ya we man tiasia. Amen. O mi adwin. Amen. Papa would ya Hantan some and was say be bra wula show. Kill be wula show. Nothing na catch you. Na if you but the end. Yapon. And as abre ya to abama. O di hambrasier. And ebeji post no. MP minister Mr. position na wonsaka no Ahantan na wo mu no e na wodi ba be di tumi no ana say wodi Ahantan akoto toilet mu na dia hombrase e be hwe e badwe nipa ho ye ke hu se be office na okotran obi akotran woda oh yes so emanim se me so me hwe mo adwenya sharp afutu na mde ma on o fa bebo awo baby awo fruit esi an e obi na appoint yourself for nkogu nani mu ase dabi papa we doctor yade eye yaw ene nipa no wom yes ti fa umbrase fa krokro yarefo Nurse, hona problem no. Ya die ni nyina ha na wo. Doctor nche ne ho. Nurse kire ne ho. Oh yeah. Enu na menti ase no. Pai nipa da. Unim sa die pai nipa. Dabi. Ewie san pam. Panie na awo no. Wo a wo pra obi keke no. Eni no na wo yi no. Eni ekro na wo rani no. Ena wa hantan sa abasa no. In your honey papa I say faith na life no ko life I was in a hospital on ewra adwuma na woko enye fashion na wo there be adwuma na woko doctor wona serious nim gani nyansa di pa nipa pam no onya hantai na wo pra obi wo di pa ne wo obi so no you know obi pa kurani
Wo na wo be di antansam. Panye wo wei. Na say tie bi ye wa. E mani nya wa dwene say ni pa nyina ye pe. Debi. Me catch your play. Share. Obi ohun pani ohun tuo. Obi ohun pani obi ohun pani ohun ni say tuo. Yes. Tisa o twe pani na ma me no so ma me de na o kire. Share. Ewura nya botre ma me no. Oslo. Pani. Pani. Who the tending? Pani. Poor area, don't friend Robin. Okay. Nya dia, ni padie sede. Debi. Eje. Debi. Tisa wo be wo bi panie. No one krokro no. Now dia hantanya. Ubenya asem wom na dia asem brewa. Mami ka se mi jira o. Nipa nye pe. Debi. Nipa nye pe. Me se me ye sofo. Nye me bebra ba mani mahunu bi. Obi ti bo keke ne nsa. Afuni. Share. No bad ya dumo. O se tino ni se konum no. Yeah. Mati bi mpanyin sampan. Obi ko body ti no ode ni nsa be hye. O se nya abotre ma me. Sere kwan ansa wo de nsa kamiti. Ndika sabi mpedua sa so be sua nyansa fifi akwaka wonim de na wo call nursing training no nsa kan no a anka wo be wo bi panye kra ma pa cho ko sawai kafra before ena be ko wani mu nya sa do career be endi be wie ni ntam kra hwe ena so dia no ade na me nya wo no ayire to ba yi na madam na say na wo edi asem no ama na nkwala krase ye wo mo ye di na wo sin nkwala sesen na nkwala ma me pa cho da no ko fo we no mi ada unyi ta ma me ko no bi mra wai edi ya amuni se bu so pani na mo sa ba hospital ma me na kan yangwai ye won baby foforo mi wara anki yangwai aba no so be opani you doctor na prescribe you doctor na ka so oba when na ko hospital o ko se be ko opani ebi ni o aye doctor na be cho se ba bia ya de wei wonu maduro wei aba opani aye dai aka ho na ka jo bia obi ni oba hospital say nurse wo me pani Dabi. wo di anta se be do ye ka na so abuafu en wonu mu tv no try mami nurse wo ka se nko fa be go do na wo fu so wo egu nyina no ebi we ni papa hwe ate ye tu fa wo dem me si Ahantan De Oseye be bra wo e De Oseye ne bra wo wa no ko tia maami bi maami ne ye ni anan obetini hawo yes so when you pass Ahantan De Oseye ba yes na Ahantan De Oseye ba nyini nyana twagya mpa ye wadi bo wo tu fi so bra wo anse a wo nkoto sa amani anim wo nkode na ni ye nan anim wo nkoto obi amani am wo nkoto so hene mani am e no ba de mfa ne sanka amen obi o ye ntwantwon to no so hwe force rapture no obadi ya wanfa ne sanka wo mi adwini the Proverbs 27 verse 2 bekas match no okay Proverbs 27 verse 2 verse 2 Bible nkasa Oseye dia ma obi nyi waye yeah obi so de oye ni onu a we are no onu ebi de mi se mi de mi an brase ni ona so obi ani okay de kasa benya no mi de obi ani se me bre me ho ase hele jire hallelujah ma obi nyi waye papa enye wano ma mi mo obi nyi waye enye wano fafa enye wano ya steady wo kasa we are Ahantan papa kasanya so obadi ya wanfa ne sanka amen ma mi ntokwa wa wade mu nyina efiri wo kofa bae papa ntokwa wa wade mu nyina efiri wo efiri wo ubia bontin a asa gentility home cry ujiga yeah kana samia weapon fighter obadi ya wanfa ne sanka amen eti Bible say mo obi nya dan enyi waye mo obi nya eti say mo yiri ti wayi onim so ya ho brase nipa tete bi wutu kuntu onim so ya ho brase nipa o yiri nim nipa ko a wo ye ko nim nipa ko a wo ye yes hallelujah amen o menni mo papa o they know you o menni mo maami o hallelujah amen obadi ya wanfa ne sanka amen o workers kure ni ahotɔ wo nsam workers when you read the book of Proverbs 10 Proverbs sometimes Psalm 10 verse 2
What is in your automation will be what we crank some 10. Verse 2, verse 2. What's it Obonye for hand 20? Was you a bonnie for hand 20? Mombroni was a shadow of finding the yet now where they as a shadow. Wow. Dear Babu, I guess I was he or the boy in your hand 10 pounds. Oh, Bonnie for hand 20. The hunter or the moment. Mombroni was a shadow. Was it will be a young Mobroni or 10 inch hours a shadow? Or did the table power about what to be bump and come down from there? No, they are two. Get inside. Hey, at your tongue, no. Take over the Yagma. Carpentry work, I who can. Mammy, my dear. Oh, what had gay when to come to my dear a fancy cement paper. No, the Pamadian or the or the upon what to me 120. Okasanye, I can't tell you doors too much. Oh, so Okasanye, what you tell the doors too much. And to comfort me when you're very careful. What theatre a yet man or a pet man crowd with theatre going no dear. Debbie. What? Take to say yes, I be praying what happened. How about the Evanescent campaign? 120. Oh, Banya for 120. More brony was said a drum or told the customers now could you be some. The customers how to talk to customers and him. No, be down or be down what dead. See the customers. What you draw. To be a 120 per year. Some previous watching Rosu. But the 120 ni papono ntapono eti ni papono ade odi support no say odi adro eti ono akodi adro back but ya kwa na oto. Okay. Watch him. Because yeah, because now GN say san your one in chain no ani ono to ade no ono ko wanya customers no office odi adro na aton odi ni say ni pa na wo bra oh bra ti say eh na say mi hu ache o oh mi pacho mi ho na say mi ba mi ntan hu ntino ade before say dia waja ha ya ba na nkola no wo ntia na mi pese wan kasa wo sebu mi say dia na sebu wa na any problem ade eh bi dia dia ma why e ma we ni ma mi bi enu na anu na say dia na sa chewa dia sa ka we Maggie you went back to me chewa dia bi won why miss oh we tra say bi bana say woni why na mi kono e ja bi u je ba me man be yam ene family man bra jo ba ma mo se na me say customer mi ni o very good customer what dia man ye bia baba babo Lion tell me the metadie. Obi jam aden wani mre pacho froko na froko no na me no bi atan de no me po bi onye serious o ye to na mi cheche de mi nto ada woni mo cheche die mo ni pagu mi ade no unton mi ton say mi ton na wo so ni wa be di o mo ade o ma mo ade o wo se mi mo ade na wo a wo beto de obu ade twa ka say bra pacho wo to de pacho ye ntiri de Maggie ya fa ana do megua mi dwem ho una mbegi de mbedie una mbegi ni mbedie mam nwene me ho kai na wonto mo eto bedi ani me nto ma de mo asema akwa Proverbs 26:12 Bible say me nka asem che problem hu nipa oso hu onipa oyo no nkese ni so nyansafo a nkese ni so nyansafo a eni da so mo kwasia se no nda so mo kwasia ye dey na bi se do ye nyina ye papa mo pam ne customers oso kwasia ni nyansa che oya ko chin rusu ya batutu nkrofo da no apete the one pastor ye be preach the word of God actually pastor ga jihu je pete isra je som je jare en ko di akire oba di ever say amen nyako pontin to amu o nyako boss on tin to amu on tin boss mu ye hunu What do you want? I was in your consum shall me pay for door of Brasia for no. Yes. Or petty peteniama. What's Rassaniama? Debbie. What you Ahantan yum and Oseye Bre or Bebre rough. About the Evanescent County. Wontumi Ngyina die. You go possibly in two. Min two. Now, we Ahantan and Oseye Bre. Yes. I knew your papa crow mo. It is not be to be there for Wontumi Ngyina. Okay. Young girl, 120. Who can't today? What would degree today? Who would degree? 7 years. I any monyam na wonsaka. Okay. And I would a show when monyam so about say what you do some pempes. But who one no be fie pe? Would degree o PhD o wo se wo kwase. Wo ku yet yes dem what said dem kra. What would degree chain crowd do fie pe? Would degree no.
Enanchen. And yet, no about. Okay. In your office now. Wrong was it. So, person who did degree in walk also. Kai. I'm one. When degree, I said, you say a brewa. And you say, Wontumi Ngyina no da bia. Did say you would be a missing there or be a yawa, the end time no starting bubu degree no, and was starting being a PhD bubu degree bubu Toscan for 5. Professor ne swap will be mad or saw car, what on a dying, it is on your man when you into Omubama, and no one now when you're 45. What's it when you want to do my oh, yes, so. So you don't know how to talk to someone who said you said you need pakasa. Debbie. Tidipa bre. And so someone or preso. On not pay in your family. On a buffer only in our pamum. Fantasy ban in Jagra. Oh, Nantanka said you want. Nano park your car. And your couple said that ye buff this one park in the car watching. No, Akumakua DBP. Upia. Now I saw Jimmy for another park in the car watching. But you for Ben, the car from Ben, I'm the it's my car. I am a car. I can't today. Well, who can? Who back when I didn't have a casa or Cassay? What parking my pepaki, Wechi? Nakasa or Jimmy for say, and I said, Jimmy for no debut, podcast, but my friend in Pomo, say, Debbie. Obani when you for the power council for very good. I mean, that's why you should the word. Maybe what Jimmy? What's it? What Jimmy? Jimmy. And you won't swap, madam. Hey Jimmy, because bad. What's your freak? Wontumi Nyansa, you baby packy, guess who's a Jimmy, madam, what Jimmy? Do Paka way with you? No. Me my ferry. Offer them a wire. And you're taller than you. Be today. Talk quite my pack of pavement in so. And some fun of Kano. What's more some now? Proverbs chapter 9. Proverbs chapter 9. Verse 13. Obakwasi. Your Bakwasi. Your Casafo. Your Casafo. Tibom Kwasu. Wontumi Nyansa. Ate. Obanka sasa. Debbie. Obanka sasa. I don't know. And remember papa ma but what pamu. Obisu diwechi wa pewa sempa wa no na obi obo ne die ma no. Ohwe how kwan ya paswa woni nkofo kasa no. Ohwe di say no problem chana ni di san komo we dia. Ye odi ye ni odbetimi di bia ye no. Yes. What if that so be wow but was steady we. Yeah. Obabere we wi Ahantan De Oseye ba. It is so you say the bra Wontumi Ngyina no. Debbie. Ti nessa wo tie me na mo adwenya sha na Ahantan kofo ha amra. Ahantan ti apama bi afia adwuma. Ahantan ti obi adwuma bɔ no. Ahantan ti. Obi ba bi odidi wase o. Obese no. Proverbs 15. Proverbs chapter 15. Verse 2. Verse 2. Was it Anyansafo techirama? Bible say Anyansafo techirama. Emanim de ye de. Emanim de ye de. Ye de. Anyansafo techirama manim de ye de. Na enkwasiafo no de. Enkwasiafo no de. Awura jimi sam. Awura den. Ejimi sam. Awura den. Ejimi sam. Me nam chogu Bible. Me ye printing press. The 2 Peter 2 for. 2 Peter 2 for 2 Peter chapter 3 chapter 2. Okay. 2 Peter chapter 2. Me part of verse number 15. Bible nkasa. Yenti obadi asem. Ko waja okwan etere no. Hwe uyo obaiwa, uya papa, uye soja ni na wutie. Atoni bi ahwe IGP say. IGP obunipa. DSP ni COP fo bebre bunipa. Yeah. But young boys ni consable for. Say ase ya sheda asmo say omunkodi bugaw. But ye kom enche sa. Debi. Eye obi musu. Consable bi hwe ohwe ba bi wo fire. Bunipa. Waja okwan etere no. Obi eja kwantene wo hwe mi we protocol police. Protocol police. That's it. Different feature. Wow, famra kwaiso. Ona mnienu feature sa no. One TV, one radio no. Anta we nya protocol police. No copy balance. Oni na feature sa. That's the reason why I be able sa no. Waja kwantene no. Waja kwantene ato nchan. And what phone coin? De bia hey. 90% not here. Debbie. Pennyfonia would show us no DSP for the ASP for no any first saying see where for no time no tie. No consable. We just contain no. Just contain to baby. And walk from coin. And what from coin was police but you police mranu na namu no. You soldier mem na namu. And no way. Nan say ya shower green soldier tade. Who ko kura se was scatter ye. Hey. Ehun ten no ko ya na. So person come for we so soldier.
Because who say young boy ko so jasa no ko ten no ba outside no ko du krom no share uniform ko krom wa. Why say du krom on boji na you know di nachi. Tom fen ko fi soja. No di nam krom nyan kwase ade a. No shawe no di akutu na no yakutu. Ade akofi soja akotre ni aba. Na boy si di nachi. Do baby ye boss me come on dum no. Ya ba no askata ye na kefu. O ka se bezu ye. Ti biskata ye mo bi ati bi koje funu. O ka se bezu ye. Oba dia we mfa se. Amen. Wo mi adwin no. Na ni wadom re. Na no nkwaje da. Wagya kwantrene no. Wagya kwantrene hwem koyi wadwuma. Akofom kwan bi adwuma na we nyi sa na mpanyifo no yo no. Wakofa Biliam kwan so. Na bi mo kofa Biliam kwan ye kwan ben. Wo ye so for henu anko Biliam kwan so. Debi. Wo ye bank manager henu anko Biliam kwan so. Wo ye so for henu anko Biliam kwan so. Biliam kwan ye Biliam nhye ni se Oseye Bre. Ono pedi entina ketia. Ono pedi entina ketia. Neso onya ne muna to no atenye. Muna to no den asotenye. Afrum a wontimi nkasampo. Biliam te afrum so. Efe bring waji sikanti. Afrum wontimi nkasa. Eja dia nu kwaso oyo no. Wo koyo. Nyagu party Biliam don't go simeko. To de bia Ahantan de Christopher bi mu. Atani bi wa shawo tes wa Ahantan yo. So nyame na abeshe. Yes. Papa. We are Christian, you can't dress anyhow. But look at the way you dress, look at the presence you move about. But you are Christian in cause in the name of Jesus. Ahantan yes. Hatadia show. Gospel singer Hatadia show. What was so? Marco Penny Hatadia show. What's for Hatadia show? One yana to no atay. Was it Biliam Yanam told me then? Atay. Now, a from to make us what the punk was a friend or not what you did for Nadiano. Nothing you pay in a floor. What you need a different now, a from power to make us. At your fair from who is saying you papa for Jananim. Now, a from no buffer, no different for Nadiana for Henry. What the only panic aside? Now, from the only panic. Kasa etie Biliam se Biliam odifo ni kwa fiase manu kwa shawanim obofo jawo saye adofo so mesi yanko Bible say odisi odifo ni kwa fiase manu kwa yes mesi yanto ade waso dan mo oto waso fo tonton nyama bia mesi ubo hudua Jemine no adinya sharp yes Ahantan 70 bu ani aguso obadi evani se kan amen kwa wi apo Nyankopon fie say so for tibitam nsuo say nsuo magenom mi se ya so for te so Nyankopon mi nsuo me wo yere wo ma mi wo busuafo me ne me yire ne me be cha no to wa woni nyasa kokoto e nsuo akwa baba so dem ko oni yire man cha no me cha no na niema ya tonton mam waso dem koko bi sa so for no tonton niema se ne busua panyi obi dabi oyisu bia na dabi so for ko rubber band wa toto am nkrofo no mu ebi nya dai na ne sa kesa mu check dem wa hankofo mu nyina aden ti Ahantan sem na wo ya de tie Nyankopon ye ka wo nya dai wonti ase obade ya won fa ne sanka amen tie Bible no me say Ahantan De Oseye Bre wa wontumi kama ye fe no wontumi no yeah o time na nkasa na beba no yeah time ye fed wontumi no beba no eho enya mai o say na ba so a eho no e fed wontumi Ahantan De Oseye Bre wa na no adom na ene wo ye niam bia o say ye ne ba wontumi nyina no ti na mi tofo wadwe mra ho so no wadi mra ho so ne to anamon ne free sa Ahantan sebunum from who can the book of Proverbs chapter 4 verse 15 Proverbs 4:15 Bible nkasa Proverbs chapter 4 verse 15 that's my 15 Bible nkasa into about yasem Bible nkasa what say dey kwatino what say enne se wutie ni Ahantan sebun ya dan kwatino men slim fa Ahantan kwan so mane free ho mane wo obi mu a mane free ho na san ko free Ahantan sebunum yes kwatino free ho yes and go Bible near two for me yes printing press when read the book of Romans chapter 12:16 Bible nkasa okay Bible nkasa and the topic is say Ahantan De Oseye Bre Wontumi Ngyina no yes Romans 12 Bible nkasa verse 16 munya jenkro and obi a otia bia tiaye ye tie adwini mbom
Munya dwenkro. Yenya dwenkro. Mo nwene enoma kese ho. Yenya nyama kese ho. Na emomo no. Na emomo dia. Moma ahombrase emfa mo. Ahombrase emfa ye nomum. Wo be ye minister na kwatra ba bia ma ahombrase enya dai. Emfa nomum. Mumu ho anyasafo. Mumu anyasafo ncha ye because I abanya sempo wo obi na pancho e di ma kwa da board bia no obi na pancho ma e ba kwa ye MC obi na pancho ma kwa ye e kwa da board bi so a me catch your praise hani pa kono wo ya nto ba ma wo ya nto ba ma sa woni na kwa fa sa post ni dey e mu sa woni no ma power ni dey enim tia e bi sa nyema bia mo ye tia yen a ye to aba ma mo no sa nyema no mo ya e di ye de ho abufuo no ye di tia do no ye to aba ye dey e ma no ana woni ma ye catch you yes ono you ate ke ban sa na ye pese mu nyama ban ni free ho so free one and so be free ho tuba so bi ho no a very good but nim na pamfo bi nye ye di ni ho abufuo ta mu ni bible se bum ye hunu unya tum ye hunu ma obi Thomas somebody come up be say papa ma semini was a snob hey snob pamuk just like that oba je mfa ni senka oba je mfa ni senka amen eti obi susu na sam nchirawo tumi kakro wonti woni wan eh na wote na wo free hwan wo free hin etu wo paso hwan ansa na wati obi enu asam hezo amanim hwan na paso hu no anso wati obi enu asam wo bre beto bre bi na wo pesa nipa no hu bibi wonya very careful wonya very careful na tumi won tumi e woni pim sibre okay tumi woni pim sibre tie babu Romans nka sensi wose munya dwenkro yenko munyiri enoma kese ho na emomo ahombrase emfa mo wose ma ahobrase anya dai emfa mo emfa uga ko wi abeka Galatians 6:3 wose mama ya ma ahobrase emfa ye ko na mumu ho anyasafo mama ye mu ye ho dai anyasafo se wo si obi da wo si obi a wo hye dan si obi dabi a wo tie na wo di si obi na sa dabi a wa kwatra so obi atra open verse 17 ankasa monfa boni enti obi aboni ka very serious yes the Bible can say more the book of Galatians the book of Jeremiah okay Galatians 6:3 no verse 16 Galatians 6:3 Bible ankasa na so obi bu ne ho sa o ye biribi hana misuro no obi nya ba bi gina sa fo so ye obi a ne so yeah ne so ni pe bi mawi aseda mo ya misere baba mimi nyame wo se mimi sin Jeremiah da mimi nyame wo se mesin Paul da mimi nyame wo se mesin Peter da obadi ya we mfa de amen tie Bible no what is na say obi bu ne ho so ye biribi na so obi bu ne so ye biribi ni Yakobot so no na so onye hwe a Yakobot hu sani pa so wo nyo bia o dada ne ho enu bia hunu benya wajire sa uko Germany today obi akoa ba kokora obi ko no na wo ye nwo tu ko Germany na ide what try Germany today ebi kro o ye multilingual today kasa wodo na de kasa ne kasa so ngasa o ka prof today so o ka prof today ti dina na blood ono so ya wo no ye bro ni ba no so ngasa won se jimi na o jimi kasa na o ka yesu na usu obi kasa obi ni kasa oba de fa de san amen ti ye yen den sani me nya unya bi abro ho ase oh yes eno ano no ai wo dum bi na dum wo na so dum to ni umu ade wo bonnum ba kwa hitinti ye wo na ade hwami so bo na wo bi emfa iso no abosa wo dem sa wa nyu tu wasum se de asun ko fon fi de wasum de wote se de aso nu no unu asre a otumi bo na so ye we de be fa fi we obadi we mfa se amen hwa hwa grofo bi suban okay se krokro okay krokro Ahantan su ni bi ni
When I said Musubanti. Eh. But who you? We are croak over Jesus. Dear Crocro. 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 Oh, Sunday be Musubanti. Judge be saying not here. Lawyer be saying not here. Yes. Also for be saying not here. Yes. Oh, who need the panel is a charge. And no be a year back chroma, and no person be who say, oh, send for back chroma. I want to Jimmy Eba. And that's all for Bisubeni. Oh. And Obacom filling station. Obaco. Maybe a tom petrol. How no be corporate hand answer. That's saying. Abra petri unum. One casa soon you so petri. Debbie. Obadi and Amen. Jeremiah 49. Jeremiah chapter 49. A part of verse 16. Now we're here. We never pass and you may be our tissue who we in a but with him. And we come hand down. But we are young boy. Now obi mobile. No more to me. Yeah, born by what? Oh, yes. Never born will be in him before that. Yes. What he did? Why should he? No, second to me. No, dear, he's some. And wakuma Ahantan some money down. So what a potato crop. So we tell you work on your office be a question. What a cocoa across and I will be a was fear no one. Why you upo so was open to me, Yesica. That was so dying on your uncle. What do you find? Unawati airport way residential area. Baby, what would you Francisco 40 friends say now the 1 year baby party. What's your say twas watching? When you go pass, was you down with your pumpum? Was it a Diana pumpum? And may you a flesh from on one better toss a Diana my own transfer down. You are from was to obey you free what be from. Every assembly, men and a catcher. And my ben who would dress on and tackle Diana. And maybe a one and tackle from. Yes, it was about the about would they got transfer so be a generous way. A Thomas way, Kwame Kuma, Buzia way, Ankara way, JB Dankwa, Dr. Hilary Mawa, me patch me be sharp question. More genius sharp. Who come here, dear first over here. Na me over here. What's your penny about first over here? Who tell me there? More genius sharp school now. What corner would the booze of your corner first way? Headmaster teaches her school first over here. It is a who tell me now, baby. I want to know be now. Baby, which will be now. Yes. Who two naya, general, who be one kasa, who be one kasa, kasayi. Yes. Ahantan Jai. Yes, I do say, Wontumi Ngyina to me. Ahantan too much. Generous be Ahantan. I say we are saying now. Politician be Ahantan. Take politician. You bet to ba. And who nyasa ko bi fie ko kan ko nkunte. You bet to ba de who nyasa ko glue ran ko fie ko di abetie. Ko ya bete ko nun ko fo kokom. Ko nun ko fo kokom asem ye French, mu ye friend mu dodi pama. Ya to ba ho no wan. Yeah. Oh, I want to hear my name. What to me so yummy. About the Evangelist and Amen. Who penny power dear? No brown was say, my brown was. About the Evangelist and Amen. Penny for best and change or nothing. I am winding your shop. Change or nothing. Change or nothing. So what many and then what do me? Amen. Then on Quajeda. Amen. Topic can say, Ahantan De Oseye Bre Wontumi Ngyina. And Ahantan De Oseye Edubia Koyadi. Yes. Edubia Twasem Bim. Yes. Ahantan some the wood no be catch Quadro Jai, Kwami Jai. I was Jai. Kabia Okasad Wakodu. Hantama who chantro. It's more with your Hantas over social media to try and trot on Crofosina. Mama Diana out. Number 1. Yes, I would your say a bremois. Wontumi. You could commercial recaba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Get also near Sassi, you are three bemaso. O bank will be impel. Casabama went compel. Belman will be impel. No one, when you be. Oh, bluff for the show.
No way, unsa so echi adware. Obadi evanisa nkan. Amen. Calm down. Bro, Abawa. What do we ade? Hey. Hejimi. Awunya de keke. Yeah. Me da amane will kakra we will kakra mano. Obadi evanisa nkan. Amen. Omi adwire ni. Amen. Nyande aya wo mni se obi asebe obi papa wuo ni mame awuo. Na wo na wo hwe ne ma. Hey. Na wo sam papa we se ka ankwala we se omo mame enwu a. Ka wo yehu. Because when you go point to me shame crowdphobia say no because of this inti and me say. You're very careful. Tina eyen penifo bu pese usum body a no usum kwadu. Ene janka bi to bi nchan tetina tantan dia. To be from ma momu didi aduane pa. Na de wote won chan dia de odi na hwan aduama no a. You're very careful. In Ahantan. Tina o mada Ahantan de we mu nyina ba. Hanta ba e de adwembone na e ba. De wote won chan na se traba na ne tie no. Ma mu ni me so odi Ahantan sam. Hantan samu na ma wonwini nipa ho no. Se sanyama finyina tugwa kola wo school na paso. O si tambe ahata ne tambe no ko school ta. Ode o manko. O madu mu ko school. Manko. Bo me bia o man ba be china dachi. Yesi abuo no dia Nyankopon de pra no. Min kotu babu. Enya babu quotation. Me si yesi. O ba de mfa ne senka. Amen. O mi adwini. Amen. Dwini pa ho. Yes. Proverbs chapter 21, 26. Bible Casa Mitchell. Proverbs chapter 26. Okay. 21 verse 26. Into about the asam. What's it? Obi wa wa. Obi wa wa. Ni brade ko just we ni bre fo ma do tirin check ni sambre no. Usuba me ni. It was group to Proverbs Isaiah chapter 16 verses the Bible. Okay. Wauru. Isaiah 16. Me see obi nya to be pan was start say wa dindan. Peja ni meti. Hey. My brother jai croc mami. Croc mami for croc mami. To me kakra we nya. Kakra win sakanti. The book of Isaiah chapter 6. Isaiah 16 verse number 6. What's the mean say? Ya Moab hukura wa huko. Wonu mrantie ni maba wa to me bia bi manyinya sika bi manyinya nti. O ma hantan no ma ho cha. Hantan mo ho. Enu mani aden. O mani obi so dia niadi hu. O ma hu asem na mo huru. Me na me twa huru. Dabi. Me na me twa huru. Dabi. Ba jo ikro nchom. Osi onya anwa nya ntama nkofo bia eda yi. Ehuru. Kwakwa nkanye ni shape ni o. Uhwe we hu de tono awaboka. Yes anu tie. And I'm here kakra you. Yeah. Politician mai, you very careful. Me say who wa be ma anya say. Dabi. Headmaster hen wan say auto for hen wan say. Dabi. Because we are saying kan to aba ma o. How we papa. How we wan say. Yes, and what ya? Obayan crofo ma wa ba Joshua. Obati no ruba. The shower mo adwenya sharp. Yet ye be tam mo abo ho adwo. Ko posi ye be twa mo abo ho adwo. Agentra. Ye be twa mo abo ho adwo. Ye be twa mo adwo. Wo be twa mo nyina adwo. It be say one day. Also ye be hwe ni yehu. Nasa. Ya hwe yehu da bia. Obadi awan fa ne senka. Amen. Wo mi adwini. Amen. Frɛ me sabre yɛntwetwe nkɔmɔ yɛnkɔ tam kɔ. Frɛ. Isaiah chapter 47 verse 10. Isaiah 47:10. Isaiah chapter 47 verse number 10. Isaiah 47:10 verse number 10. Bible ngasa. What do who ato bone so? Me ba chawe eni bone na nka nche se de wo ye ne right. So obi hume se wo de wo ye ne wa ne oga. Hwe. Wonya sabo onim de akọ. Sabo onim de akọ ama jiji wa kokun. Ama o ken wakoma mu se. Kan wakoma mu se. Mia mi ne ye. Wa ni wa. Obi ni me che bia. To bre bi na wo sha to for help. Musuo beto wa hu. Musuo beto wa wo nya dan. Hu da. Ebuo be bubu wa wo tumi papa. Buwa wo nya
Kamafo. Perfume na Oseye bi bebo bi Ahantan so. Ahantan ya de pa. Hello Pacha udi be bi agasa free. Hello Apostle, shalom kasa. Be jusu ban kwaje samso. Rasta 14. Hello Apostle. Line 2 yango. Hello. Mento nkaye. Apostle Rasta 14. Me je okasa. Apostle body sira on the message ya mai. Amen. Papa Ahantan asemi. Papa Ahantan asemi. Papa Ahantan and the landlord will be asking me to run the few. Anu kwa wetra. Or the fina than the guest house. Papa and the Ahantan asemi. Small boy, you are your former now theater. Oh, Papa, no cockroach with you. Papa, Papa, and then it and was that. And it's Cafobi on your hand. What's the deal, Machino? Don't see the one is on your hand time. Now the opposite is also a woman's canino. This one hand time. Hello, Pacho, me begasa free. Mrs. Can you be on your hand time? You now go for the next chino and I hand time. You will see this was a music. Not a big hand time, but the driver. Just one more drivers are. But I said, I didn't hear some successful punk. Be chap and chronophonia. Papa, what did show? Oh, it sounds. I saw with him. Papa, there was Papa Hansen, see Papa. But you mambo me. Me da say what count from so about the farm for one chow. Whom about Ahantan, Papa. The now for Wontumi Ngyina, Papa. I'm not sure show. Not Papa, my own account, by the Puru. oh. About the show, the Papa. I was trying. Yahweh whom about na on the sound. Achia so emui do no ho no on atwadi ampon Yahweh hunu mobo oso amma wona oba na yarefo ayaresa okay wona yare no obesa won yade right eyese wo hunu mfon so obesa fefe bi mu ate amen. Hello Pacho di na bi agasa free. Hello. Yes sir. Good evening. Me yuzu o wadama Papa yarazu enkan so bi that's no church. Medindi abontian gaze flow down on Angwanda. Michia Dankwanda for nyina. No church. After that, then yes, Castle ni Ahantan. Amen. Obadia we home abo. Bebre ni mo. Hantan no wakasa mo bebre ni mo. Me betra se be di patu beba. Me betra nsam a. E ma we Daniel di. Say asem we nsam bi say. Say Ahantan sooner e wo mu no. But bebre ni Hantan na wo niam bebre. Wanyima wunta hodo bebre. E fa no wunta. Hello Pacho di me bi agasa free. Hello. Yes sir. About the Shiramu pa. Oh Shiramu so. Your friend Daniel because free goso. Ichia goso fo nyina. Yeah, but we dey me bisa sem kakra bi. David. Abra na okofa yuri ayere no. Ai. Aha. And this time kata chere de say Nyankopon adomino na me pese bisa say ta aluna awura le ba ansalo mu a odi Ahantan de tia ni papa na say Ahantan na ye ni ba nta Ahantan wa ni banum adi ye de Ahantan ni tia oka obrepa sa Ahantan ni take revenge wo so ai David de na katua na no ho so mu no ai because yeah odi ye yuri awe no the man the ban fa ne yiri ne mpra forward anim yeah the part account be. Hello Pacho di be kasa free. Hello papa ndi de kwa ni kasa free brekum chia brekum fo nyina da papa ni shira papa ne topic na dia ba dia no e dio
nya kasa me to Ahantan tinye kisi adwuma kwa me doba dia say ya we ma nkofo jom fun so tum amen papa nya sika ni majuma oba me tumi fosa tumi fose oba ni hui wow fasi papa me say my majuma ma bi go store me wo me car taxi ndi kokko du akoko fan number me say mamu mo beti so ma yiri say o kan fi amenti mo so say tin and am dey car key punch na mo nkwan mu no papa me din na ma me fa ha ai oba mai beba ni ma be jibani ma ya Ahantan oba na tum fosa ma fa ne ma tia to see kunkurun oba na Nyankopon no oyo oba papa Nyankopon na yiyama ni ntino no da so tene no oba bia nkoko da papa Ahantan wo hu de ma wura mu no wadi awe hu wasa na wo kan ne no mi sande kan wo de no ho mo e ka kira foforo say Ahantan nya de pa na Ahantan tin ne tifie jimbe tikurano edin jimbe tikurano edin ya Ahantan suntia sa Ahantan mama na mani mu linde osoro hene edi mani de obane kan di so a kan ni nda so kitan sika badin ne no makula ste Ahantan ti makula ste kura sa obani ni mu a jimbe tikurete ti Ahantan ya de papa oba de we hu mobo waje onfun so atu amu wogidi se Nyankopon twadi ampoe wa de ohwe nya hunu yes on sampeja obiom na mogidi so besa afefe amen hwoba de akiri kwan oba de we hwo so akwas mama me raho awe to da bi atopic bi ton mo a eba man krofo bi momani abom so se Nebukadnezar dani abokoda nwura mo no na ni ba ne ho so no hu ni jiri mfum so tu osan baba ketie di Nebukadnezar ye di mfum so no tu eye efrese besensafo e the book of Daniel chapter 5 verse number 19 ye di Nebukadnezar mfum so no ye no ye di tu besensafo besensamfa na ni titi ni sabre no na ensasiri baba himfie listen to me ti the Bible Daniel chapter 5 verse 19 na ni tumi a o man nti etu na Daniel chemu a che besensa Nebukadnezar tumi o Nyankopon de man nti aman nkrofo o chese Nebukadnezar be di aman nkrofo kasa hodo wo mo nyina ho popoi o mo nyina no bia ho popo Nebukadnezar wo so nanim o mo nyina so Nebukadnezar de openo kuno na de Nebukadnezar peno kuno de openo man trase so ti man trase de openo o man so tumi Nebukadnezar nyaaye de openo obrana se Nebukadnezar ye de ope na sna kuma man ho so na afuto we na nyo kan chere Nebukadnezar na Daniel de refer or de church be se small boy ujimi na kuma man ho so o se na so Nebukadnezar kuma man ho so ne ho aye den Ahantan mu de Ahantan mu wo to ne free na jaso wo pon to ne free na jaso nani mo nyam free no nani mo nyam free no wo pamo ne free ni pamam na kuma yesa mu de yesa bo kuma koda nwura mu mfi hyanson anu ka che besesa se besesa hwa wo ye na konya obatra so no do tia so obo betra tra verse 22 na wo me ba besesa so wo me ba besesa wo ne me ye de wo ni se papa yi betra so jimi o jimi de tro ni na so wa mra wa kuma se wo betra so wa mra wa kuma se wa ma ho so MPP for so je fe ko na so ni se former ba mo nya very careful yes mo nya very careful wa mra wa kuma se mo ko phobia so de free so ko mo nya very careful na konya no office na wo no bi atra ho na wo me ba besesa anu akache nebu na besesa nebu wo ne me ye de na wonim se Nebukadnezar nyema bi ati se ye na ma ye yi no na so wa mra wa kuma se so benya pa wa mra wa kuma wa ma ho so etia oso wura no my brother and this sister Ahantan and you say abrewa untumi nukodem futo we nyina chi it is all tie me na mo adenya sharp yes abrante na so waka no so wonya sika wa bie ni koso bie na wodi wonya bi wodi bro maton hotel to hotel room bia wonim hotel ba kwa kom what the rooms ni nyina si esi aka pampam abakoda room 11 wako room 12 wako room 4 wako room 3 wako room 17 wako rooms ni nyina esi wo pe room finish why there akwakoda koda politank ni nchen asa na odi maso atentwi onyeska omuniri ontie ne yire aso papa ne ka wase ne yire kan ya wase wo ba ni o papa penti wantini anko meso ba de so hu no mobo amen
Cause nkrofo wo asem we ba ma ho. E ba besesa wo. Ampa. Wo tu wanya tumi bi e wa ban mu a hanu angu ma ha mani mu ase. Debi. No akwatra steady game no. Ti wo me magigi no road. Debi. Tati. Ba de ya we mfa ne senkan. Amen. E to be young boys no. Muna ma party ho furu nkrofo. Yeah. Hello, Pacho, Odin, baby, I can say free. Yo, baby, but you're making the suffer aqua. Suffer aqua, me tea, Wadama. Papa, why are the uncle for issue upon about the Nayadi? I send a Kedia, tobacco muscle. I mean, now, the American chum, the American says, Uncle Pong, you first them about it. And cost one a year, more. I mean, the measure said, but you're a medium quotation and what the Oman Fire do outside and the quotation may be bad. I say, how much already? So much already. The quotation may be bad. So much already. And your Uko YouTuber, where you with my bun. I'll be or Facebook, may count church. Me quote me preaching your quotation neighbor. Adama. See, about the Aduma. Matthew, you bomb pies about the Aduma. You plan to say, preaching, yeah. How many quotation be good? Why? About your winch. Hello, Pacho, maybe I got a free. I'm on one Timasam as you. You'll be choke quotation, grab the blame, see across 1 year. We preach a quotation from Samba. Hello, Pacho, maybe I got a free. Hello. Asem paninio kwajisma ba ofie asem paninio babo kasa Bible mu boss oh can you bring that was say ya fast dam obade wa sempa obade na mo so ade abra na nyimre amen yes obade do hu ya mo bone ya foma mpa o fanche yen obi no no bakata seme ato ni mu o ni na yi mu fo fanche no ko ya mo bo enanyimre ya da wa sepa amen ya pasama sa pasate livia sa ko menina to bibiara obo de kan ono mo ahode oba obomo oba ko pemie amen bomo takradi kojokrum oba de we chiram ai chia kojokrum fo nyina e chia kwesbintim mi chia western region fo nyina livia for western north western region ei makopem wase central region friends baby am chia livia for we asia for nyina ei asem ya pa amen hello Pacho di baby aga free hello shalom Yahweh shalom atunga biunzo amen in fact nyame sinu kwani we are dynamic preacher amen and serious asana ba yimri asana ba yimri da me kasafin kai me tabo program pa me kwaso wo be me tabo program ya be ya ewo a friend say school no Odogo Reserve School. Odogo no. Yeah. O malama me tata usa me kas asori me kwachewa we be group so be bia be kubia me be preaching me bisa question di ma Wona share me see a book to video ye ni butu from bomb pa ye share yawe. We want you Wanjira so mami. Onto kwanem ahantanti da ahantanti oba ni ware no. Ontinya ntami nkyenu. Wo na wo wantimi ni antra na so no na ahantanti no okọ. Ono no na ahantanti nyame. Okay. Ono nyame ni biu. Ono na ahantanti. Anya so na hapa mo no. Ko ba ku ya ono afraid o na ahantanti no obo fam sene da so te no. Nah. Listen. Where the wapam no. The kawa no beka 17.
Listen, me come one, because 70 man calls, I want to do it, in fact, or some my father died. Sebo. Oh, the uncle said, and for the Eberam spiritual. About what you be out so yansani. And Tabama, what you ever see the whole world who was catching Pope, who was catching Bia. Crow is Suban, Uchi crowd, Uchi crowd, there be any sir. But I told the business that Diasiano, no, Mimi and some to Bunyama, but they are and you want to hear you. You know what you heard your body, and I say, about your encounter, and I will come if I want you by a Yamano. You're not tuning pipe ball. Oh, the book of Yanko Psalms 36. Verses number 2. Okay. A very serious the Bible. Okay. Psalm 36. Verse 2. Verse number 2. What they had here? Osina obuni hu. Sana be mo life to you. Sana be mo life here then at you. Obuni hu bi on one ani so. Ono sa ni pa ko no obuni hu bi mo ni pani so. Se wori hu na mu yo. Ono the ordinary yesie. Obo on so ani de nso yi na di. Hantan for me no transia kai. Abubani atebe. Oh, to me, necessary. Because as you can, we would me. Hunter just say, talk about Abubani Tibetia, Massa, and talk about you. Up to me, Kunan who from the young Casamna. Oh, I'm not a story now. Level to know who these are. Not the any kingdom now, woman, as a quite kingdom. Because I have some nitty. Who but we have James Wamaku. I was also and you know already also money I will be fine challenge uncle cause who had anything baby share obia bunu nyansani tie babo what's it obu ne ho bi ono ane so mo bi mo mama so se wori hu na mu yo obia kan dia se frenchem na no mu nsam ya wo sam be se obi wa obi won mu na me ka we am ayemfo so just ne nsam nyina otufo ni nada otufo Wajai nim de sua wo chene bibia wo mfa sa nipa bitia wo bebre tie babo was odwene mumu yo ni kata so obi timi plane anadwe e kwade obi plane kwan yo befa so a okwan ne workers yie no obi so plane bada obi be yo ni microphone na pa omo kura geye obi ye kwan be ne mema workers ani agi wo chena obi so microphone ya wu chena mo wu adwuma yo no Juma mi be obi asam no adwene mu to kan the book of verse Mika kura wo Mika chapter 2 verse number 1 Mika 2:1 Mika chapter 2 wonu odwene mu yosam eno no osiesie bone awon paso anopa hema wo yo anopa tutu no odi kodi efise ewo omsem komi mu plan na adwose di obekwa koye ni wonani bring mfuo ho yani bring yema ho hello pacho odi baby akasa free pacho from brother to from kasa free atebebu iti wadama okunye asem panin yo nkwagisma ba vie ma babo nkasa egusu kasa papa da wasifa amen and so asem na ba na mudu ahantan sem na mi sapa mekase akwamukafo ba kwan so ahantan di na mi de meka ko fa me papa tuozi e kwa ko chisi akwamukwan wo akra ketwa de dire se de nyanko pa dom ya wa dom tine ya sisa free ni nyira ho David no ko wet na chi na uchibi de baba me se ahantam se ya enya wanwa because na me wa so de anim ya na tie munyimi o ba bi dimirika ya so de anim obegura ada ne gari ti o chesi no ye bisa ga no a script for che ga no a akofa ni papa tu e chesi boy kwani papa tu di chesi ni boy
Why ni papa tuo ni chase ni boy. Oche oni obe kuni se ni oku mo pro. Why dey ya oche oni get back no why no. And this go be kuna bo mienu ebebu mienu nyina ebebo mienu nyina young girl ko fani papa tuo. Say ni papa ye lucky ni say ni papa ba ya omo chi ni ko police station na papa na register tuo no. Like can ni papa di tuo no tuo no ko fa say papa na register na ka omo chi girl no omo gi tuo no na papa ne ba na register ko ni papa sa to trouble and practice tantan antanti ko fa say wa ko fa papa tuo di chase boy. Hello Pacho di me bia gasa free. Efa ma kem kata fi takwani. Mi chiata gradi fo nyina. Amene obabiti Ahantan sem sa sijabu na meye. Nja no ho se. Woni na atwempra. Ai. Na me mpranche yem din pranche se wo ha o. Ai egum pranche. Yes awade. Share. Any asama nkrofo ko ware. No cre. It is sabre so di obabiti. Na sabre was start yi su ban bi boni bi adi a kire wa. E pacha wadama. E pacha o pese obi sabe question ya. O kwa sorry. Pacha. Bo so for amane. Na o kwa so na o twempra. Na think get na o twempra. Hey, future brother, Christian sister. Unhwe mu yo na heavy yanko de saa o. Ka fun be na atimi saa. Wana manie na tumu film na so. Yeah, mama lanzi. Hotel glass mo share. Ko press print be flu. Oba dia we hu mo. Amen. Hello Pacho di baby agasa free. Good evening, Papa. The secretary of welfare. Bidi wadama. Nyame shira pa. Amen. Aso okay your come here hand time. I say ma what you will be at your ya. Anu so ka obi. Antan su. What was done. Challenge kwa Antan how be antan ni pa bia ade pa nya ne fe. Mo nyina mo se fa so mo e nya fe. Asaya ho ya aso. Amen. About the Isha, Philip chapter 3 verse Philip 2:3. Philip 2:3. Philip 2:3. Philip 2. Philip 2:3. Verse 3. Ko O se mon diri bidibiri etutu pe. Dabi ya nyini bibia tutu pe ho. Ana enmonyam hunu. Obi a hantai. Obi a hantai bia pe enmonyam hunu. Ana me na maye na me nkwa sei. Sa de wo hunu. Mon fa homos ahombrase adwen. Hantai suru bi nu enmonyam hunu. Mon fa hombrase adwen. Bible say yem fa hombrase adwen. Emu munyonko no encha mo ho. Ayere. Mumu munyonko no encha mo ho. Yanko mo ncha dai ya ho. Respect the pano kaono. Respect no. Papa respect to get man no. For boni di man no. Fani di boni di man watch man na wo hu fie ho no. Mo just what that bontri. Why yama wo man kram mu watch man no. Mumu bia nhwo no nkasa ne de. Mumu bia nhwo no nkasa ne de. Na ma go for the feli no. Wo hwehwe ne fefo de bi. Ama yo fo no nyanya to mi pa no hwehwe no nko ane de. Hwehwe wo nko de bi. Dwiri ni pa ho. And the mamma down for no. Yes. And the book tough no. No could have shown so that. Someone shan your man so. One more position still than what doing. Oh dear. Hello, Pacho, do you have free? Hello, me Pacho. Your family pa me ka se fiasa. Ichi acha ma fu nyina. Pacho na si. Pacho. Yanko pon isha pa. Amen. Yankopon o isha se nyaso be mienu ana miensa ogana ha ndi ni se nka Ghana ti se yeti because they be meeting they be minister obana me ti ho no na mi ti o say papa we dey unja no message asema o kan like about because me young boy am so. Amen. Very good. Yeah, young boy, I miss you. Now, there's a number you on me, theatre. My bomb umpires but 15 rand you. Mo say I didn't like me to be giant Kakranka, me giant. What dear? I was me giant Kakranka.
Na. The person I mean when I say now I hear say na na say that from na Andrew na metini ejai adekro na me ye. Yankopon shapa. Na nko fon so mo kan Bible on dey. Yankopon show mo pa. Menim say Bible so mo show you. Because all coming in no mo yi. Yankopon shapa. Amen. Hello Pacho di me bia kasa free. Pacho from Christmas kasa free guno so do. Ichia so do fo nyina. Baby am before me and the pen me nyo. E do ba di ase. Ina e oda. Na me show ko. Amen. That na me say kan ko me ko so be 6 years ni. Baby o TV state, baby me show. That one your program with TV so ko me to me ko search on YouTube. Me show program sa. Wow. Minya kamako was when be ejuma na ewu no daddy from Monday to Saturday. Minya kwa Sunday pay. Minya ko was when papa. What you say mo point so anwumre sorry so obetimi akọ. Why? Mpacho. Body ya wen count no yours. Why? Mpacho mate nyame show pa. Insurance no yours. Baby am point mo here what is mapo. Se tia na point mo. Wow. About the account now, OP Dolphin from Farmer, I bet you on Quadia amount. Oseye Bre. Hello, Pacho, do you maybe I free? Because I could afford it from my house. Michia could afford your phone, Daddy, you know, usual. Oh, Daddy, I am a shop. That's it. Daddy, I'm sure I want it. I am a shop. She gives them one pa, Daddy. We show improvement to be my bravo. Daddy, I think it's a bit important. I'm a yes, what you made in pa, mammy. Now, some person, let him want me to start to be in. Say, I said, it doesn't want a woman must say, and I said, I can with have a heaven mouth. Now, I said, maybe so. But it's not to me that my heaven mouth. Who say I hope I'm persuading 50 now. Now, so we remember crying. That's how your man and Mauquano say I won't away. Jay, oh, like a day. Jay, me, I went in a jay. Why? At the corner, what the 1 year so becker. I did back up pen when you go by free with chase over such an awakening. So, to get the other one. Why, Miss So, the book of Acts chapter 3, verses number 17. Acts chapter 3, February 19, young verse number 19. What's it? Most such a matter. You back up pen away. And me and I do ban Okodano what? A Brahmina, sorry, so, and so ye, I want me. Adikuri, Nadamiso, Eradi, Mami. Eradi, mami. Bakupe, chumfru. Bible say, Monsacha Majin, Monano, and the Kuna will say, Wontumi from me, I want it done. What papa bunny? No, yet young Kobu was to be power bunny. Sorry, Miss Sawadama. So why when you say do ya? When you hook a body, you're very careful. Why can you Ahantan Sampa more? I bet what we say, at the Kuna uncle. Debbie. Proverbs. Bacchus Macho. Uncle. Proverbs 33. 3 to 35. Verse 33. To 34 young. Into a body as was it? What did a feddy for him? What was it? Do I bet who did you maybe different for 33? Was it rather no me what money for you? And rather no me what money for you be a wire, ye piano. Near man, I would damn now, yeah. Our brother, I will fear. Women up a fear. Free idea no menace on God. No, shot trini for Tabia. Shot trini for Tabia. Yet also call. O di afedi for one fell. O di afodi for what did you pass what to throw? Who ye be a no healthy? No, there they were comprar. Dear, now Duma Brasia for Duma Brasia for quoi? Nine, I am a answer for many answer for many Eddie, Nanquasia for the swallow bonnie. 10 some the yes. Hello, Pacho, maybe I can free. Hello. Hello. Yes, sir.
But your family, Mamma Casafico. It's your breaking for. Maybe Yaman Oyster Pass or Mount Homa, Yaman, a thousand American and pay. Apostle, yeah, can't do a hand tank, I know what then. Now, my pastor will now be D4 sorry. Now, so it's and then I'm a family, Apostle, a hand tank be ram. And you'll be round them. I saw for the hunter, I shank for we overall. Nothing for me, show being a million. Now, I'm in fast of an Indian beach, and I enter the ram myself for a bit do what do we say, Cabo? Hand tank, dear. I'm in council. On council, why? Don't show so. The hunter Dumco Bridge, hunter Dumco Bridge, and never ready when I'm near man. Oh, hello, Pacho D. Nibabiaga free. Hello, Papa. Shalom. Yahweh Shalom. Yes, Robert Presley, Casafi Pristia. It's your Pristia phone now. Now, the better before Conway, so I'm a catcher if you say Pristia or I'm Fija. MA school 1 year. Very good. Now, Papa, Ahantan De Oseye had that money baby. Your boys was ready to them. Ahantan De Oseye. I'm sorry, be near you. Ahantan De Oseye. I'm sorry, paying sick or Ahantan and Kakraka. Oh, yeah, they're cross of Wontumi Ngyina. Ahantan had Papa. Girls, Ayaba. You're not paying Kraman Tiain. Says Ahantan to pay the Pusro Sonny and the Casa. Yes, Raya was an Agasaway, Mobono, Ahantan free you. They too quiet mean that the dear also the of a see. Ahantan. Proverbs 13:10. Maybe se wetre do me and say ejemu adu 13 wo le ti Ahantan verse number 10 Ahantan din tokwanko na ba Ahantan fo je ovi akwamba house if you wunya hoto da if you ra if you patant to kwasa let's say if you ra so yiri Ahantan ya eja wa adu atana dum ba koro ye be tumu sa and do sa o me hata so nyema ho no as now bibia nsen so hata ne fam oh yeah only one quarter share the fear the be word ni fear here obade we hu yemobo amen what's Ahantan de na ba eni tokwa na ba Ahantan mo bi ti bi na no ke kansam bi anya no kure na so na wotie futuo na wona etie futuo no nyansa ne wonte nyansa ne wona eden ete nyansa ne wona wonete wona etie futuo sam no nyansa ne sankrofo net hello Pacho di me yakasa free me kasa free go fit mi dio ashama Baba Gubidio. Papa, and what the plan is. Amen. Yamishra. Amen. Yamishra, so I'm out of the Yansan. That's it. Now the treasure, honor, on my era. Yamishra, Amen. Papa. Yes, sir. The guy is not so anymore. Last week, the player is better. Yeah. He's not so anymore. Oh, emphasize. God City. God City, okay. Mati. Yeah, me Pacho, we are no agina so na o ma jona ma why. Mbateyo. Agina so na mo nyona ma na. E do ase pastor Kene pastor Menta. Na me kira mu nyina. Amoje muso. Pastor Menta, o enye ho na oje ho na ya me kwa. Papa kana oje ho. Me ko ba. Enye na me kira mu. Ya wo ntu mu kwanam. Amen. Omo mu ba ndo. Enti gusun kakra e bobo an kwajitem. That's it. Waka say a very good idea. Adofo mo nso masene. Me number is 0242327172 and the meeting na 0207211337 kitwa bi ensa. E ba na me se me waka de bi wa ka bi sam say ope tuntum ni bi. Yeah, obenya bia to hin. Obenya bia to hin. Ba sene abasisi asebo. Ka pa mi shito ni bi anamboa. Yo. Ah, Debbie. Kitwa bi ensa. Boxing na me ban kwa top clubs acha me sa. So na manage me. Ti mesin ko Mexico nko biri mo breni. Yanyi ska medin Ghana memo anam. So obi na bo am na betra. Support nkwagisam. Na nkwagisam aho odene. Ne ho ngosra mara woni wasefo so. Oba dia wagirim. Yan yankwa manoni. Yan fa last one yankwa manoni.
Hello, Pacho, di maybe Agasa free. Hello, shalom. Yahweh shalom. Pacific as well. Damn, Pacho, busy said, Ahantan, and Yim Ahumaso, and Ameba. Eday. And Yim Ahumaso. Ahumaswana and Yahantino. Okay. Ahumaswana, who said Chicasa be a kind of sadia, and one your fana, and one your fana. Ahumaswana. Ahantan, or man also. I don't know your friend. I won't. Verse 18. Can you go Proverbs 18. Verse number 12. Verse 12. Die di Oseye nim. Ose die di Oseye nim. Ene say. Oberema akoma man hoso. Oberema akoma man hoso. That's what man hoso. O man hoso pa. Oba be Daniel Hantain. No aside what about Proverbs chapter 18 verse 12. Verse number 12 down, no? And now 16, 18. Okay. 16, 18. 16. What's it there? Verse number 18. What's it? Ahantan di Oseye nim. Di Oseye nim. Na dwe honhom. E de asehwe kan. Di asehwe kan. Eba nipa so. But o ya wo hu. O ya wo hu wani so se wo ye nyansani. Yeah. Ayo say you right. Ayo say you level. And do I know for who penny now mawa different space. Yes, okay. Space need different. Sure. Boy, why not Pampabu Rasta? Actually, 3 years in your 12. After come, divina bonim. What do bury a police a general knock a cancer? Mishauma. Babon Casa. Proverbs chapter 21. Verse 24. Ohantania wahuro. Bible say obi oya hantania fa krokro no mame. Ahantania why dey? Wahuro. What's why dey? Wahuro ja wama no so wahuro. Ni din de ofeudifo. Odina sam ahantan trasom. Odina sam wode ahantan trasom. Do obi no kasa. Eni krokro. Ni subeni. Antani wa uhuro. Na die so pe fans. Ni nyama bi oye biara ya hantansam. Wo tan tractor obi so a o kana kukuduro so te se de edokure. Edokure. Te ba na sanu aye krodo. Hantani wa uhuro. Hantani wa uhuro no. Ni dindi ofeudifo. Odina sam ahantan trasom. Na sem bia wodi bia wodi na hantan so. Why obi oya hantan. Obobisin a hwe wantintim. Oso bedan hantan. Because kwanya oji scan afin nchen no. Anu no de bobisin okwaje wade no. Otimi kika nsem ma wankasa wa wo bufu. Obrasie ni na ono bra no was open me patch up. Hantan de nkwa na Oscar. Adon kwa ni abobisin wo nchen. They will in some of it ten home, said over to Twama one was working cansam. 1 year also like a cansam. Hantanyo. And my won't even wrong was it. Debbie. Oh, Brown was it. Antony Pebia, and so Brennan was here. What Demo to know. And so who baby our tear with Demo to. Antony, but dear. Subjects, first I am from Detroit big can. Who grew a man sapa post and go be dear Dianache. And yes, okay. Hunter be a hunter. Onimsa on your 2 year or soon nipa. Yeah. You will be Wagana, you will be brave. You will name Sadia no. A cosso, no more sacra. A grave I saw them. Baby, what woman? Wabem, our hospital. Our baby, more check hunter pion moi. Ugua, if get the bubble. Watch the hunter, who? Before ferry a dacao. Ferry. Body away when you're Amen. No mere dream. Amen. The hunter ya the pa. And yet. Metia or your hunter. Hey. What's that for fruta? Oh, what you pay for now?
Masa peja wo sase ajiska wo no obi say baby I wouldn't say fana baby aircon just a lapping away and overlapping and what you and what dimani pano okoka wofu we galai se me dey you sakakra me sakakra me da jiska meti ni obunu wanya antan no I say mam pacho jimame onim ni ho so peja ni sane obesi Obadi ya wemfa zenka. Amen. Womi adwene nim. Amen. Yankwa man on the way. Ahantan De Oseye Bre. Me say obi atukwa akodu abrochiri. Ene e te say ni ote Ghana wankwa kranka ye. Ahantan De Oseye Bre. Ahantan idi Oseye nim. Pa. Ahantan. Ahantan. Apostle Isaac. Oba brother Isaac Germany. Chia Germany for you. Amen. There will be a oboama or the sa topic ya bring. Papa sabi ya okay ma bo afo. Ahantan. Na adiba ko a this term kura no ahantan nkofo a eku papa ye ema. Emma bebre wo ma ware. Emma de bebre. I almost saw say aware wan de Ahantan ka maybe e person ware no but Ahantan ti. Your meme bi almost said you almost kasa wo. Not ho. Kanka crowd 30, 32, 35. Ah, run 40. Yeah. Still that's your boy the way huna mani o. Bompai. Ah say ya we man yere. Na ya we de o mo bibia yere. Adam kura na ono nko awo asase ne so a yawe ma na yere nkra na wa accuse yawe yawe na onko pa yere ma onko pe kunu ma o se oba na de ka me wona Ahantan obi adwuma obekom okwa adwuma no mu a Ahantan akwase panyi ye yinadi wa ye adwuma ya baby oboko bia na me de bia obi gidi kakra bi Ahantan o de kwahye ne fiefu adwuma bi obekom bi o na Ahantan ko ye yinadi yawe inshirawo inshirawo so mame why se de bia wunya bi ka kire amen yawe inshirawo obi bia amen bi chia me bra panin o USA Uncle Johnson Sir Johnson bi chiao enen mbre bi chia living yawa safo wo wi asafa da nyina amen kaka Germany fo bi chia obi bia shalom yawe shalom ko yi film ojo bia ko yi film keke wo yi film yen nipa yen hwe wo was my star we film dan bodam for na wo mu na yeso acting ye mfe no anu no di agidi na no so be hanta wo film bodam for ha film bodam ni na wo ye wo film mu wo di gidi keke wo di gidi no so act yi no enu so wadan hanta wo wo be di so for nkrofo bojo so kakranti washankom ba kuma na bom nti abam washankom na de onu twa loto no di ni so nkasai nkon shebe na eche loto twa asabe na baso aka jira mi she bre wasi nyabo pon na tro ni tawo agu so ma woni mna won se bre ye ni nkaso oso bidazi wai odi super odi Fred da wai mi se Fred ade o wai SK opon o wai masa Kore wai. Kaso me misi kore wai. Abastampo. Alabastampo wai. Bastampo ko na. Bob Santo wai. Santo ko. Masa Tobo calm down. Wobrani ebetwam. But ebetwam no. Wan hwani ye na Ahantan De Oseye Bre wa. Misi Wontumi Ngyina. Wontumi. Obi fifeba o. Oba de vanessa nkan amen na hunu ba bia wugina no obi hunu bibi fa ho se tibia wo mu nya tie na fema ba fatete wa kwan hello pacho di baby akasa free shalom yawe shalom asempani ni pacho se mo ho ye oba de adum chia mo fi Korea mo nua be ma chia Korea fo nyina bro David Ahantan De Oseye Bre wa Wontumi Ngyina no Ahantan amampenyifo bebre me no ka se bi ti so a ewiasi na nko se on ne mampenyu a yese odimu pa Ahantan
Oseye ne economy, Oseye ne mai. Money din. Ono anim ne ho. Nti Ahantan de efia mampanyifo so esania ba efie awofo ni bi okura Ahantan nti omo ne omo mapo entumi monko entumi bi matu afom ncha kwatra obi ma menchen eno saa no na che say asefie ho ewe obenyi bewie no waye mre akora no si ni odo bia ma Ahantan ne de David Kasa ho yi pa isi akora hwe memu a Ahantan ti enkofo bebre akakabensem behwe na obi the video is in the sono okay can sem kwadao di penyina tem no kan sem ya utumu se no ono asem o kan kwa onima no na Oseye Bre no anu ase and said ya obekan bia no universe ne so ntino o kan bibia ana wo ye bibia Ahantan ne do so do ye mra ye ho ase na enyo do empa maye mai before adia ba kwa akaye ye nkabom Ahantan ti ntimi nkan humom amanya omutumi tumpon na ye omuka omuhubom na omudodo omuhu ye Ghana na so bia hu no ho ja homa so ya de pakura na woni sa ya de pani koma enipa ye yi ya ebe boni dimpanti de Ahantan be se de kasa unu nya be hwe bibia se mfa ni se djuma bi kura na nka mu ina nka moko kan obi adwetre kakra de boma ka mu be bia de kese ma de mfa so abremu na Ahantan ti we fi so metumi ayema de na we nyi we adwen papa we mu we nti teamwork na eni ho ti sa Ahantan ni free ho na e de ahobrase na odo be hye ho a enu nya ebehu teamwork be develop ye abuti se sa kunsu papa mu all around the world be the Ghana for bia no amai bi wo Indian for ne Arab for Pakistan Syria for to meet na bo nipa be 5 no ma je bia 2 bedroom na miensa da ha me nu omuti omo ase Ghana for Ghana ni omuti fie ba kupo no bia da ne dem nkokora eno kora anyanya nkupo na bemma wa botre na wotumi e de trosem e de abo ho e ban na wotumi e de ahye ho so a ya na eden ntina is Ahantan ne odo ne papa mu no ina ekobum ho ahobrase a odo no automatically ebeba ana kroya na so bedi kiraba na ikira no abanti Ahantan semi de ka eyi free ho a na normal to ye de amaya esre impenyifo no de man na ekọ no ebi mu Ahantan ne omunko apesem kunya makọhye nrem nre afoforo mo ehu yes filling station na wo China fo kakra bi na omo de Ghana fo akọ hye ho no na omo tu ye noma na ensem bi epie mu kura ne se task force no ene openyi oda no oba besi oda no omo ko block omo etwetwitu akese Ahantan ki omo so omo nya China fo no na me hu bi da se ni peku bi a obi be se mo nyoma afa mo nyoma na ono de akoye ni fie yi ohaw no bo no nti oman no mframa bone sa mframa ya enka kwaye de mayen emma bi nti mframa bone na obehumi ayare ewu ono onye bi nsubone a obenom ewu onye bi eduane a ombe bia wasase ne so a nyoma ase no ono onye bi o siseska no de akoni krom na ye mu ye sabon ho ban em se oman ni hia nimdie oman ni hia kasache oman ni hia nkyerkyere Yankopon asem so no mo puyo ne nyansa no wo he poster Brother David Obadi Israel Chia Korea fo nyina Nehemiah chapter 9 verse 16 Ahantan ewo bia bebre o ana sabim produce as obi wo nya tumi hu na Ahantan eno obi gura infe kakra bi ade ahenia basa hene ato ne nsa keke no when the dan nsa keke no o magaba kura o na wo sino ahene oh David hwe Bible ma Bible ngasa Nehemiah chapter 9 verse 16 Bible ngasa wone janem edi Ahantan sam obi wa fia wo tim na Ahantan wo fia wasensene wonkon eti ono no odi odi fifia no odi asene kon odi fifia wa nyantete pa eti santete pa no wa nya odi be ko school odi wie school odi ba be di anso odi be nya post abedi nkwasi asam odi be Ahantan be ye teacher odi free baby wan peso betie obi wa ni mofras wan peso be ye wo sutie wan kai anwade ojo ye ni na tetia
wasense won kon bebre asense won kon enti tumi ni saka wasen ne kon no didi tumi no how say we see we kon sadia the book of Proverbs chapter 29 verses number 1 29 verse number 1 yinti obodi asem enim kanipa a wasene ne kon enim kanipa ye tufu ka wanim say kwadwo akosu jaja wo ye na wasene ne kon no na wasene wo kon no wo bebu ne pofrim o si bebu mpofrim no ne aduro a wo nya ho no aduro da ye tufu no wanti a panifo kasa wo ka okwade but Bible say ye bebu mpofrim a anu ne aduro anu ni den aduro anu ni aduro mo de obadi awen fani senka amen wa hwe obi a hwewachi enu akai baabi a wufire wate obo ni na somfo na nam wo mu na somfo se sabi unkrofo na ka ho na ma wo ye obi wo ma ko ba dabi obadi awen fani senka amen wo mi adwi nu amen ende ni wadomre na no nkwaje da topic ni say hwe sa hantan ade Oseye Bre wa wanya Wontumi Ngyina no da awe frase ya hantan nyema yonge usi no apete profesi apete ko usi no apete yetu fa wo mfa eje won sam abaye mobo ene no wadomre odom ne mra wo so amen hello bacha odi be yakasa free Shalom apostle ya we shalom obo de enshirawo na ombo obai amen sadwimpa won ya awo mai Ghana ho a de ya wode asomo won ya hantan won ya kwadwiro ho wo so wode mayen papa ya frame preacher Isaac because every summer boy chese mambo na hantan ti ama bebe ani pa ku free asana yawo asemode na mosoma wode mayen yawo na mosoma yenso tise yasese fi ya hantan ho a ende etu bedu echi a yawo edin sade akanyen yeda obade ase na mmesere ne se yawo emma wetiefo ina madane aboafo esanse aboafo mu bo usa na etiefo ne ahwefo mu hwe odoso de mesere Elohim yawo se omma aboafo ahwefo ne etiefo ina madane aboafo ne de yawo de asoma wa yawo ni suade hunu ina yamwo na enwie peye asane yawo betun safra wa tun sada afrawo da wasi Elohim yawo enshira wo mo na mo ba idma foni na yawo enshira mu na the book of Isaiah chapter 47 verse 10 Isaiah chapter 47 antai ayariu echiwa wo anya boafo na de Oseye Bre wa wo le ti ba what do ho to bon ho so ba na sa na wo do ho ato bon so wo ya e ka so bi home na fe yo kan se me dia me ye dia me nim dia me ye nim dia no nyansa bo wadwene ko ba na sa na wo nim dia no nyansa na bo wadwene den e ko bo wadwene ko wo kan wa ko mu sai e se ba na sa wo kan wa ko mu sai mi amini ye wa oni oga obi ani machi bia obi ani we bia emuso ba to na wo to na se account wo se tim so ba to ayenyu e fe e ba na sa asem bi to a onyakopon se woje na edene ebububu a wontumi pata fe ebema mbubu bia bebubu a wontumi pata ye pata enye ye ti topic no na wie nam bia ma won impofrim ana Oseye beba wo so Oseye beba wo so ba na sa wa hantanti unya kamafo because hantan sem no obi aye bi ma ne case no e already made that ho e say time no ye bie odi hantan sem wo so odi wo ba de anim to case no already made in take it and moon levels nyina no de aba package two stars we ye bi pe nyankopa mu ehun se wo ya ye say time nyuma ni bi na case ni bi aba so ti say ta person wo ya wo be kan kingdom no ho a no de hantan na wura yeah do you suffer when you're very careful? We be hantam true kasem true asem na okay. When you be kasi nyankopon, we nyankopon, we na boss ro basase. Because we na boss ro e basase. Kasase oni nyankopon didi. Because we na sabi when you dey nyankopon be buada. Ni nyankopon didi ya wi ya na odbody ba so. When you pe, we be say when you dey ni one day nyankopon be buada. Enyo. Hantanya de pa. Na ukasa hwani
Obadia we hu yemobo. Amen. Chokasa yi. Chon wabrabo yi. Last 2 years. Yada otiasifo Elohim yawase. Wo ende nyibiri nkwaje sama onam yawa akodu olitwagu Ghana ni biasa fe ende nyina yetie ya hwafo yetie fo nyina ahe 7 years GTV for God Yahweh and country and the God Yahweh no eli ejuma our country ni mu apostle otiasifo Elohim yawe nshiro that man ho kwan and that topic no say Ahantan De Oseye Bre wa me ko bena Wontumi Ngyina no papa inyanum papa afalfu inyanum afalfu bena wa papa yeni me kase wo amu papa inyanum afalfu bena yigumpa no na yekopo ye kase nye de ba say na papa say yekopo na fina ya wa adum na se tumi nyanim ni bi na fina se de ba akona ya fode ni mpanyimfo bi kasa no mesi kese bi wo yenuma red fish abred one duma wodo wa Ghana ali bi wiasa fene nyini da me kasa no impie mfi edwumayefo nenu na mmom no ubenya da me kasa na ata che da yen ma afalefo mba no papa se yakone si nyanim ne fira se yebon wa edwuma no mo ya din ba kese bi wo ho mo no ma Dali ka kire panyinu kura mpa papa enye easy mfa mo sa etumi piefi yenu bahat eba adan a nya na yakọ epono ya na yenya na me da abenti me yepe ene ne yeba ye no buku abere was mo wachiri apostle kese bi ene Ahanta bra bosu bi na ye wo mu a yidu gumpa no no sanko ba de lo nyia wa no ba bi enya mpo anu nko a obi akotu go akoye garanti anya bo wanya ska no Oseye tao. Hey! Oseye tao nti obedi anyamra sem. Na nka mi videos bebre am yiri ne but me pese message no ene koya we ma o. Dem fa krokro ni sa so fo no bae no. Na obi mu ye dia chen dia so fo no. Ki so fo na me. So fo a wo kwa ura so dem. I just say, Fanama me, that is the dog was where we pay Frasia mammy. Frasia cra. Yeah, a see if we came, Nanti quite sorry them. And the Konya Besiwa, a peja natna, a Konya said 9 tafam. A passadi we say, and your numpunji share, Nasibi as a woman a plania. Ahantan won the moon, I want him to accept it. Yeah. Hanta woni munti no accept. Hey. Yesu krata ya nyeni TV. Yesu. Eni wo wanti. Yesu de wo dia. When ni da kura wo. Eni asemi. Yay. Yesu dirimu. In the name of Jesus. Dabi. Hanta susum na wura ni mo ba de ni mamobo. The book of Isaiah, Isaiah chapter 47 verse 10. Isaiah chapter 47 verse number 10. Yet about Yasam. Who we are not about 1 Timothy chapter 1. What to one is why you want to know what to the bonus? I got so be who me. Your first will be who. Unyan son who knew the about the young son Nimidian Abona drink. It took can walk woman say. Or can I come say? Yamini. On one other. Ubie ho any machip. Emusobe to Wontumi Ngyina to na want to ya asofo ni bia ye yes anyema no Bible can say mo de na make Timothy kai. Okay, First Timothy 6 verse number 3. Was in kontompo nkyerɛkyerɛ. Was you won kontompo so for make mama on kyerɛkyerɛ bia san kyerɛkyerɛ wanya wo be follow san kyerɛkyerɛ no ebe mu di hantansam. Was he? So be kyerɛkyerɛ foforo. So for be kyerɛkyerɛ fu. Na wa pini ne radio Yesu nsama Yesu aka to won so. Any kyerɛkyerɛ a ɛde kɔ na me so pɛmo a out of the Bible as any Bible no. What's why then? Wahrai. Me patch me am chop Bible. I Ahantan De Oseye. Yeah. Wahrai. I mean who can out of the Bible. And your Bible was some now. Why go kro ni. Ayo kro. Wahrai. What trying to ask? Oni me. Nemo wa yare achinyie. Yare achinyie. Yare achinyie. Hantan susum na ura mu. No dey. Ani na wo kan oboa.
Shame. So for Aferi. Hantamba, Proverbs chapter 11 verse 2. Okay. Aba. In some one more to say, yen never be yen so. Some one to say, Bible, Bible, no, the Bible, baby, Yakupon, I didn't paddle to crocodile. Yen men in the pastor. Read the Bible. What's it? Hantamba, then you was Yaba. Hunter shall like a cancer, ya, they did no affair. Adia unya also ye. Hantanti. About the way we are. Amen. Yan yampon ye brass or mass signal. Etamasu. Hunter some nanga say, Papa, Hunter, Massa, and what do you know? Policeman, your way, so the mark your way. Bangman Jashaw we. Yo ye be a show we. We are so far show we in a man will be a baby cock. Also by your family. So be brave. Me and near lame. Camera showing ye. Yen teachy. Church member nana montu obetu anya sa footsteps no church member be follow o follow so a o ba ko di obi tubo so church members be a hand time e won crofo so o mu sua fi asori fie o mu sua fi asori fie na ba one day ba ko ampa yampom ava ba di shira wati yempo yetmi gase yampom Sanse Bre nankasa so. So ya sere pass message yanko. Afei living Yahweh branches afofra ba e wo Greater Accra region and afei Eastern region en this way. Yawo agomeda